هاليلويا እግዚአብሔር ስም ይባረክ ተመስገን ጌታ ተመስገን እግዚአብሔር حسابنا لبنا حساب نبا أملاح نفتي زدكوننا እግዚአብሔር نارت تزوعنا أملاح تزد حنانا تهيو الذهبنا እግዚአብሔር بعنتنا لبنا كله ناوخنا لعليلنا هاليلويا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ጌታ ይመጻእ ለኹ ቅድሚኻ ንበሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን እቲ በምህረት ዓብያ ሀብታም ዝኾነ በፍቅሪ ሀብታም ዝኾነ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ስለ ምህረቱ ስለ ፍቅሩ እናሐሰብና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ከለናስ ምህረት እዩ ፍቅሪ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ኢየሱስ هاليلويا 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 يسوع نايسب عقلي مودعتان درت هاللو نايسب محرت مودعتان درت هاللو هاليلويا اتي درت زيبلو مودعتا زيبلو محرت እግዚአብሔር እና حسبنا افغرو امنغستو زاتونا نصيحواتي هاليلويا اتي محرت اتي ጸጋስ كمتي حدا حاتيا زغبره ادماي كونن يل حلل كميدا كم بزحي حاتياتو كم بزحي تبدلسي اتصغا دما تغليص يلو እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ናዓና ድማ ምድሓን አምጪ ይሉ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን ስለ ምህረትካ ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ ስለ ፍቅርካ ተባረክ ጌታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ምህረትካ ይሰብገርን فقرها يسب غيرن غويتا تمسكن نبل هاليلويا 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 غويتا سمكا يبارك هاليلويا اوه هاليلويا هني منور مات يالانتنو أني منور مات تلو يالانتنو يسوع هاليلويا هاليلويا يسوع هاليلويا سمك يبارك يسوع هاليلويا فلي هو الذهبنا فلي طعمنا هو الذهبنا يسوع سم يبارك تمسكن غويتا هاليلويا تمسكن እግዚአብሔር አቦ
ሃሌሉያ ኢየሱስ በማንም ጥበብ በማንም ክእለት በማንም ኃይሊ በማንም ሀብቲ ዘይርከብ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ሕይወት ዝሃበና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ ጎይታ ዝመጽእ ሕይወት ካብ ጎይታ ዝመጽእ ጣዕሚ አማንም አይርከብኒ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሕይወት ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ጣዕሚ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ በረኸት ክንጥዕም ዝገበረና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን ጎይታ ኢየሱስ አምድሪ ናይ ኩሉ ነገር ጣዕሚ ወይ ፍሉይ ነገር ወይ ቲ ነገር ዋጋ ኣለዎ ንሱ ድማ ብኽቡር ዋጋ ይዝትመን ሃሌሉያ እቲ ንዓና ዝሃበና ሕይወት ግን ካብዚ ናይ ዓለም እዚ ዝኸብር ዋጋ ኣለዎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ጎይታ ባርኸው ኣሕዋተይ ሃሌሉያ እቲ ካባና ዘይውሰድ ሰላም ዘይውሰድ በረኸት ዘይውሰድ ጣዕምና ሕይወት ዝሃበና ኢየሱስ ንኡ እናሓሰብና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብርን አምላክ ይሁን ተመስገን ኢየሱስ تبارك قويتا هاليلويا تمسكن يسوس هاليلويا اوه هاليلويا هاليلويا منور مالچلو يالانتنو منور مالچلو يالانتنو منور مالچلو يالانتنو منور مالچلو يالانتنو عالودو هيوتي لا يوانت شيخا بادرامان طلوبس عالودو منورين كلا يوانت هاليلويا ناتكا هيوتي مريت يسوس نقول هاليلويا اتي ابخا صلو هيوت اتي ابخا صلو سلام هاليلويا يسوس هاليلويا هالودو منورين اتي هيوتي نفسي ستعمتو سلام هاليلويا أبا منور مالچلو يالانتنو منور مالچلو يالانتنو منور مالچلو يالانتنو منور مالچلو يالانتنو عالودوم هيوتين كلا يوانتن عالودوم منورين كلا يوانتن عالودوم هيوتين كلا يوانتن عالودوم منورين كلا يوانتن هاليلويا هاليلويا اتيناتك هيوت مريت يسوس هاليلويا 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 سمك يبارك تمسكن يسوس تمسكن بيتا منور مالچلو يالانتنو هاليلويا
መኖር ማልችለው ያላንተ ነው እኔ መኖር ማልችለው ያላንተ ነው እኔ መኖር ማልችለው ያላንተ ነው አልወደውም ሕይወቴን ካላየሁ አንተን አልወደውም መኖሬን ካላየሁ አንተን አልወደውም ሕይወቴን ካላየሁ አንተን አልወደውም መኖሬን ካላየሁ አንተን ሃሌሉያ ስም ይባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብሩ ነው ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጣዕሙ ፍሉይ እግዚአብሔር ስም ዝተባረከ ይሁን ሐዋርያሲ መጀመርታ ምስራይዎ በቃ ሽዑ ካልመዓልቲ መመጽዮም በብዝጥዕሞም መጽዮም ክግልገሉ ምስኡ ደልዮም እንታይሎሞ አበይ ሰፊርካ ከምዘለኻስ ክንርኢ እንደሊና ኢሎሞ እግዚአብሔር ስም ዝተባረከ ይሁን ሽዑ አበይ ከምዲ ሰፈረ ክሪዎ ምስኮዱ እንታይ ብለና ብኡ ገይሮም ምስኡ ተሪፎም እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ፍቅር ኸመይ ዝገብር አኡ የትርፈርካ እቲ ጣዕሙ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ስሙ ዝተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብምሕረት ክስሕበና ከሎ አፍቲ ፍሉይ ዝኾነ ናቱ ጣዕሚ አፍቲ ፍሉይ ዝኾነ ናቱ ሓለዋይቲና እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን ነዛ አምላኽ እዚ ክንባር ኮይና መሊስና ልዕል ከነብሎይና እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን ሃሌሉያ አፍቲ ሓለው ዝሰወረና አምላኽ አፍቲ በረኸቱ ዝሰወረና አፍቲ ሰላሙ ዝሰወረና አምላኽ ሃሌሉያ ሰይ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ نبارخك عقويتا نبارخك أملاخنا هاللويا تمسكن يسوس تمسكن قويتا هاللويا هاللويا يسوس كبرنا هباك علينا هاللويا حواتي أبقمنا أملاخ كوينا بجاكا مسكانا بجاكا نو العلم بالكالا يبلنا مغنياتو كله نسو ودي ويكزابير سمز تبارك يكون هاليلويا كازت حدا جافن نفت حدا جافن نسو كله ودي وي مجمريا اتحاتياتنا اتمرقمنا اتشقرنا كله ابزبانو تعيرو تحمامنا ابزبانو تعينو نسو تقصعيو ترى اي ترفن انتاي دما بلنا سلصت قنا دما تنسئ بلنا هاليلويا نخبري تنسيو هاليلويا نبركات تنسيو نعاوت تنسيو نسلامنا تنسيو نناتنا قدسنا تنسيو እግዚአብሔር ስሙ ተባረከ ይሁን كبرنا أملاخ يكون بخلو بتجاف نسوديو بتحدجاف نسوديو هاللويا نحنا أفتخبرنا أتخلنا من غيره يسوع غيره كافتي خفو كافتي علمات كافتي أكان نجار كنوت خلنا دما من أوصينا قويتا أوصينا إخزابير سمس تبارك يكون هاللويا سلازد ماينا نكزابير نقلقل نكزابير نبارخو نقويتنا لعل نبلو خلو هاللويا مخنياتو كله نسو سلازودو هاللويا هاللويا تمسكن يسوع هاللويا هاللويا تمسكن يسوع هاللويا ويتا تمسكن ويتا تبار هاللويا كبرنا هبك لنا بيت يسوع هاللويا بارخو حواتينا زغوي تازي كونتات كم زبلنا يكوننا كاله نغرات كم زبلنا يكوننا اتي يسوع ودا املاخ زودو نسو مانم አይልውጦኒ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸመ ማንም አይልውጦኒ ኩነታት አይልውጦኒ ግዜ አይልውጦኒ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ
قويتا تبارك لومي زلخو سلام محرت كاي قويتا لومي زلخو برخة محرت كاي مو قويتا تمسكن نبالو هاليلويا كبرن هباكا يسوس تمسكن يسوس تمسكن قويتا هاليلويا 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 نفسي تبارخك قويتا نفسي لعلتها بلكا نبارخو نسمك قويتا يسوس هاليلويا نبارخو واو يسوس نبارخو نسمك هاليلويا محرتك بزحلنا يسوس تبارخ فقرك هاي بزحلنا قويتا تمسكن هاليلويا تمسكن يسوس هاليلويا هاليلويا احواتي قويتا نعنا خطمتنا خلوكو كم تسب زطمتو خم تسب زرئيو كم تسب زمحرو خويني يا محرنان ببزح بدل أنصارو ناخذنا خلنا بقى حاتيات بزحيو ناي سب حاتيات بزحيو نابله بقوهاي ببزح بخبيت قوهاي ايكونن ماتيو قويتا مس كله بدلنا مس كله حاتياتنا خلنا ببزح مهرت ببزح فقري هاليلويا كم تنتزلنا يا خوينا خلنا نسقن افكيرنا حواتي كم سب كين كاخ تحسبو اي كالني ببزح بديلك هالو ببزح نجار كفو غيرك هالو ابلع عليه بفقر ختمت ابلع عليه بمحرت كتمت ايكونني اكزابير قل لحاتياتنا اكزابير قل لعلت بدلنا حلفو زحلف فقري زحلف محرت سلازلو هاليلويا لك كمان بوتنجيجي حواتي كمحرنا هالو بدنقاصي هاليلويا محرت ابانا خمص هالو بدنقاصي محرت ابانا خقبر كله بفقري قويتا هاليلويا يسوس مي بارخ هاليلويا كم زجيرو زحاقو فناس مي بارخ كم زجيرو زل علنا قويتا هاليلويا هاليلويا يسوس مي بارخ كابت زنبرنايو وريدو تحيتوس ببزح دنقاص هاليلويا اتنسينا እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን قويتا دما دنقص الله يبل እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይድንግጸልካ አፍታቲካ ያደለኻ አፍተዘለኻ ሁነታት እናራይ እግዚአብሔር ይድንግጽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የውጽ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን قويتا ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ ክብርን قويታ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህና ድማ እግዚአብሔር بملؤ لبنا بملؤ حيلنا نبارخو هاليلويا اتدنقص املاخ اتزمحر املاخ اتفكر زغونا املاخ اب هيوتنا سلازت تغلصه هيوتو اب هيوتنا سلتغلصه اتطعمو اب هيوتنا سلتغلصه እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ هاليلويا مليسنا خنبار خوينا بزماره مسيارحونا خوينا مليسنا خنمل خوينا هاليلويا كبرنا املاخ يكون هاليلويا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስም እግዚአብሔር ዝተባረከ ይሁን ህጆን ክነም ለኾይና አሜን ነዚ ኢየሱስ እዚ ተመሊኹ ዘይጽገብ ተመስኪኑ ዘይጽገብ ተወዲሱ ዘይጽገብ አሜን ሃሌሉያ በሙሉእ ኃይልና በሙሉእ ልብና ነዚ ጎይታ ዝኽነም ለኾይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተዘመስግነንስ ይኽብረን ኢሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ሁላና ኸብት ዘለና የተስኢና نتزقبو كبري قويتا هاليلويا كبر خن هبوينا امين هاليلويا مسغانانا خن عرقلوينا هاليلويا دسيلنا خنملخوينا هاليلويا تمسكن بلو هاليلويا كنافركم كفتوسكي هاليلويا نزي قويتا زي بارخو هاليلويا يسوس كريستوس قويتاي بارخو هاليلويا كمسغن زقبو قويتاي زلنا هاليلويا هاليلويا كمغزيابير زبليلن هاليلويا كم أملاخنا زبليلن هاليلويا هانا خمويلا تصليا هاليلويا كم أملاخنا كوهيلن إلى እግዚአብሔር ይባረክ هاليلويا 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 ኢየሱስ ጎይታዩ هاليلويا ባርኮ ነዝ ጎይታዚ هاليلويا هاليلويا هاليلويا
Hallelujah, 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 hallelujah. كم عارت عمي مقربة سم كامس تواخو يهدس يحايلي كم عارت عمي مقربة سم كامس تواخو يهدس يحايلي ستزرع ويلو من عين ماي سلسي مملسة زبلك يسوسي صنو جنبيخا ملحق راي هواتي سلسي دقاقي من سبلك يسوسي هاليلويا 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 كم عارت مقربة سم كامس تواخو يهدس يحايلي ستزرع ويدو من عين ماي سلسي مملسة زبلك يسوسي صنو جنبيخا ملحق عيواتي سلسي دقاقي زبلك يسوسي كم عارت يمقربة في سم كامس تواخو يهدس يحايلي كم عارت يمقربة في سم كامس تواخو يهدس يحايلي ستزرع ويدو من عين ماي سلسي مملسة زبلك يسوسي صنو جنبيخا ملحق هواتي سلسي دقاقي زبلك يسوسي كل كيسي بارخون سمكان كل كيسي بارخون سمكان كل كيسي بارخون سمكان كل كيسي باركون سمكا هايني سمكا نعي هواتي كبري سمكا سلماتي هايني سمكا نعي هواتي كبري سمكا سلماتي هايني
لماتي نعخاي زملك نعخاي زسكن نعخاي زملك نعخاي زسكن هينك نارقو سلطانك نارقو كبرك نارقو كرمك نارقو هينك نارقو كبرك نعخاي زملك نعخاي زسكن نعخاي زملك نعخاي زسكن عينك نارقو كبرك نارقو سلطانك نارقو ግርማከ ናሬኹ ክብርኻ ናሬኹ ስልጣንካ ናሬኹ ብምንታይ ቃላት ብምንታይ ቋንቋ ብምንታይ ክለት ብምንታይ ጣቅ ክገልጾ ስራሕካ 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 ብምንታይ ቃላት ብምንታይ ቋንቋ ብምንታይ ክለት ብምንታይ ጣጓ ክገልጦ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ብምንታይ ቃላት ብምንታይ ቋንቋ ብምንታይ ክለት ብምንታይ ጣጓ ክገልጾ ስራሕካ 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ መገረም አምላክ ሃሌሉያ አምልኮይታ ሃሌሉያ ስምካ ምስ ፀዋዕኹ የሕደስ ሓይለይ ካብ መዓሪ ጥዑም ይምቅር ኣባፈይ ስምካ ምስ ፀዋዕኹ የሕደስ ሓይለይ ሰትየ ዝረውየሉ ምንጭ ዓይኒ ማየይ ስለዚ መመሊሰ ስብለካ ኢየሱሰይ ጽኑዕ ግንብኻ መልህቕና ሕይወተይ ስለዚ ደጋጊመ ስብለካ ኢየሱሰይ ኩሉ ጊዜ ባርኮ ንስምካ ኩሉ ጊዜ ባርኮ ንስምካ ኩሉ ጊዜ ባርኮ ንስምካ ኩሉ ጊዜ ባርኮ ንስምካ
هايلا يوسمك نعي هيوتي كبرى يوسمك سلماتي هايلا يوسمك نعي هيوتي هايلا يوسمك نعي هيوتي كبرى يوسمك سلماتي نعخاي زملك نعخاي زسك اسكنا سجدكم هاليلويا نتكويتا نعخاي زملك نعخاي زسك نعخاي زملك نعخاي زسك نعخاي زملك نعخاي زسك هايلك ناريخو كرمك ناريخو كبرك ناريخو سلطانك ناريخو كرمك ناريخو كبرك ناريخو كرمك ناريخو حيلك ناريخو سلطانك ناريخو نعخاي زملك نعخاي زسكن نعخاي زملك نعخاي زسكن هايلك ناريخو كرمك ناريخو سلطانك ناريخو كبرك ناريخو مهرتك ناريخو لوحتك ناريخو بمنتاي قنات بمنتاي قنبر بمنتاي كنات بمنتاي دقا كقلتو سرا اسكي بجبجبا بقللت هاليلويا كقلتو سرحكا كقلتو سرحكا كقلتو سرحكا كقلتو سرحكا كقلتو سرحكا كقلتو كقلتو سرحكا كقلتو سرحكا كقلتو سرحكا كقلتو سرحكا أكرموني بزهي محرتك باخنا بدني أتو مقدسك أكرموني بزهي محرتك باخنا بدني أتو مقدسك انتاي كبل 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 كزمرين مهرتك كزمرين مهرتك يوم اسكزمرين مهرتك كزمرين
ክዝምር ንምህረትከ ሎም እስክዝምር ንምህረትከ ክዝምር ንምህረትከ አይደለኽም ካንገና ትስከመኒ አንተ ሰላመይ ትደሊ አይደለኽም ካንገና ትስከመኒ አንተ ዕረፍተይ ትደሊ አይደለኽም ካንገና ትጾረኒ አንተ ሰላመይ ትደሊ አይደለኽም ካንገና ትስከመኒ አንተ ዕረፍተይ እስኪ ሃሌሉያ እናበል አይደለኽም ካንገና ትስከመኒ አንተ ሰላመይ ትደሊ አይደለኽም ካንገና ትስከመኒ አንተ ዕረፍተይ ትደሊ አይደለኽም ካንገና ትስከመኒ አንተ ሰላመይ ትደሊ አይደለኽም ካንገና ትስከመኒ አንተ ዕረፍተይ ትደሊ ሃሌሉያ ሎሙን አይደኸመን ሃሌሉያ ሎሙን አይደኸመን አምላክ ሃሌሉያ ሎሙን አይደኸመን አምላክ ሃሌሉያ ክባርኮዬ ክባርኮዬ ኢየሱሰይ ክባርኮዬ ክባርኮዬ አምላኬ ክባርኮዬ ክባርኮዬ ኢየሱሰይ ክባርኮዬ ኢየሱስ ኮዩ ንሕይወተይ ዝተበጀዋ ጌታዬ ኮዩ ብሕይወት ንበሪ ዝበላ ኢየሱስ ኮዩ ንሕይወተይ ዝተበጀዋ ጌታዬ ኮዩ ብሕይወት ንበሪ ዝበላ ከምቲ ዝበሎ ምግባር እግዚአብሔር ልማዱ እዩ ከም ተዛረቡ ምግባር እግዚአብሔር ልማዱ እዩ ከምቲ ዝበሎ ምግባር ልማዱ እዩ ከም ተዛረቡ ምግባር እግዚአብሔር ልማዱ እዩ ልማዱ እዩ ልማዱ እዩ ከምቲ ዝበሎ ምግባር ልማዱ እዩ ልማዱ እዩ ልማዱ እዩ ከም ተዛረቦ ምግባር ልማዱ እዩ ኃይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ኃይለ ዝኾነኒ ከመስገነኦ ኩለንተናይ ይኽሉ ብምስጋና
زخونتني كمسكنه كلنتنا يغبو ومسكانا كوينه تايم موريتا كمسالوية تايم موريتا كمسالوية كبار خوي أملاخي كبار خوي كبار خوي يسوسي كبار خوي كبار خوي أملاخي كبار خوي كبار خوي يسوسي كبار خوي هاليلويا كبار خوي هاليلويا نسبوي تاز هاليلويا بحيل بخلت يكون كنتو مفعلي بمنفس ويو بهيوت مفعلي ولا المزبلة عمعو عبراقي انكو نبر نخبر يسوسي انكو زمر نخبر يسوسي بحيل بخلتنا هيكون كنتو مفعلي بمنفس ويو بهيوت مفعلي ولا المزبلة عمعو عبراقي انكو نبر نخبر يسوسي انكو زمر نخبر يسوسي كبار خوي أملاك كبار خوي أملاكي كبار خوي كبار خوي يسوسي كبار خوي هاليلويا 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 يسوس هاليلويا تمسكينو زي تقف هاليلويا توديسو زي تقف هاليلويا رز قويتازي هاليلويا لعل خليو لعلتن حاسبو እግዚአብሔር ይባረክ لعلتن قمتو هاليلويا اسكنز قويتازي بعللتان بطاقيتن اخبروا هاليلويا አይትጋገን ይኻ አጸሎተይ ከም ዘይትድንበር ይኻ አይትድንበን ይኻ አይትድንበን ይኻ ስራኻ ከም ዘይትጋገን ይኻ አይትጋገን ይኻ አይትጋገን ይኻ ጸሎተይ ከም ዘይትድንበር ይኻ
አይትልንጎን 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 أبصراخا كم زيت زيكا قويتا هاللويا سيا نصرتنا زمنس هاللويا وحدنا ناس السمع قويتا أبصراخا كم زيت كاغريكا أيتكاغن أيتكاغريكا أيتكاغن أبصلوتي كم زيت كاغريكا አይትልንጎን አይትልንጎን አይትል أبصراخا كم زيتك غريكا አይትካገን አይትካገሪካ አይትካገን አይትካገሪካ ጸሎተይ ከም ዘይትድግሪ ሰይጣንና ሰምዐ ሃሌሉያ ኩነታትና ሰምዐ ሃሌሉያ ዝምንስ አምላክ ይዘለኪ ሃሌሉያ ዝምንስ አምላክ ይዘለና سلطان زلوكا جلايكا دماك تكبر تخل أملاخيكا 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 أبعد كله ملك سلطان زلوكا جلايكا دماك تكبر تخل أملاخيكا 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 كله من كسلطان زلكا كلناكا دماك تكبر تخل أملاخيكا أملاخ سلاسي هاللويا صلوتي كم زيت دنقريكا عيتدنقن عيتدنقنكا عيتدنقن أبصراخا أبصراخا كم زيتكا غريكا አይትካገን አይትካገኒኻ አይትካገን አብጸሎቲ ጸሎተይ ከም ዘይትድንጎሪካ አይትድንጎን አይትድንጎኒኻ አይትድንጎን አብስራካ አብስራካ ከም ዘይትካገሪካ አይትካገን አይትካገኒኻ አይትካገን أبصلوتي صلوتي كم زيت دنقريكا عيتدنقن عيتدنقن إخا عيتدنقن هاليلويا يسوس هاليلويا أيدنقني هاليلويا وكيزيون كله تصبوك دبائب هاليلويا እሱን የማውቀው በመልካምነቱ እኔ እሱን የማውቀው በሰፊው ትዕግስቱን እኔ እሱን የማውቀው በኃያልነቱ እኔ እሱን የማውቀው በሰፊው ምሕረቱ እኔ እሱን የማውቀው በመልካምነቱ እኔ እሱን የማውቀው በኃያልነቱ እኔ እሱን የማውቀው በብዙ ምሕረቱ እኔ እሱን የማውቀው በኃያልነቱ አነ ወዝፈልጦ በከዓልነቱ አነ ወዝፈልጦ በብዝሒ ምሕረቱ አነ ወዝፈልጦ በከዓልነቱ አነ ወዝፈልጦ በብዝሒ ምሕረቱ አነ ወዝፈልጦ በከዓልነቱ አነ ወዝፈልጦ አነ ወዝፈልጦ አነ ወዝፈልጦ ሃሌሉያ አሎኔ አሎኔ ምስጋና አሎኔ 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 አምልኮ
አሎኔ ምስጋና አሎኔ አሎኔ አምልኮ አሎኔ አሎኔ ምስጋና አሎኔ አሎኔ አምልኮ ዝገበር ካለ ይናረኩ ህሉፍ ታሪከ ይናዘከሩ ደውል ሁሉ መፈጸም ታሉካ ክሳዕ ዘላለም ትመን በይንኻ እሙን በይንኻ ዝገበር ካለ ይናረኩ ህሉፍ ታሪከ ይናዘከርኩ ደውል ሁሉ መፈጸም ታሉካ ክሳዕ ዘላለም ትመን በይንኻ እሙን በይንኻ ምስጋና ያየቋርጥን እልልታይ ያየቋርጥን መዝሙረይ ያየቋርጥን ክበር ይለውን አይደክምን ምስጋና ያየቋርጥን መዝሙረይ ያየቋርጥን እልልታይ ምስጋና ያየቋርጥን ዝማሬ ያየቋርጥን እልልታይ ያየቋርጥን ክበር ይለውን አይደክምን ሃሌሉያ ውሽጠይ ዘሎ ስቅሰየብለኒ ጥራ ያመስግን አመስግን ብለኒ አመስግን ብለኒ ውሽጠይ ዘሎ ስቅሰየብለኒ ጥራ ያገልግል አገልግል ብለኒ አገልግል ብለኒ ከምግልጋል አይቋረጥን ዝማሬ አይቋረጥን ከምውዳሴ አይቋረጥን ክበር ይለውን አይደክምን ከምዝማሬ አይቋረጥን ከምውዳሴ አይቋረጥን ከምምስጋና አይቋረጥን ክበር ይለውን አይደክምን እቲ ውሽጠይ ዘሎ ስቅሰየብለኒ ጥራ ያመስግን አመስግን ብለኒ አመስግን ብለኒ እቲ ውሽጠይ ዘሎ ስቅሰየብለኒ ጥራ ያገልግል አገልግል ብለኒ አገልግል ብለኒ ከምግልጋል አይቋረጥን ከምዝማሬ አይቋረጥን ከምምስጋና ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ አብነ እግዚአብሔር መንፈስ አብዝ ጉባኤ ነው ህልውና እግዚአብሔር አብዝ ጉባኤ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ኮሎ ክትአከቡ ከለኹም ኢሉ ሃሌሉያ ንገሊው መዝሙር አለው ንገሊው ቃል አለው ንገሊው ትንቢት አለው በቃ እንዳበለ ዝርዝር ጎይታ ይባረክ አሜን እዚ ጉባኤ ህያዋን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አብዘለው አቡ እንታያለው ሐርነት አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ስም እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ህዋቴ እዚያ መዝሙር እዚያ ፓስተር በረከት አብዚ አንዳሰበከ ተቀበልኩ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ስለዚህ ደስ ይልን ይዝምሩ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ወስኽና ክንዝምሪና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ፓስተር ጊዜ ለና ዲው ከመይ ጊዜ ለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ውስጠይ ዘሎ ሰየብለኒ ያመስግን አመስግን ብለኒ አመስግን ብለኒ እቲ ውስጠይ ዘሎ ሰየብለኒ ያገልግል አገልግል ብለኒ አገልግል
ሳይቋረጥ ክበሪና አይደክመን ከምዝማር አይቋረጥ ከምወዳ ሳይቋረጥ ከምዝማር አይቋረጥ ክበሪና አይደክመን አንዶኔ ምስጋና አንዶኔ አምልኮ አንዶኔ ምስጋና አንዶኔ አምልኮ ዝገበርካለይ ናሬኩ ታሪከይና ዘከርኩ ደሞን ኩሉ መፈጸም ታሉካ ዘላለም ትመን በይንከ እሙን በይንከ ዝገበርካለይ ናሬኩ ታሪከይና ዘከርኩ ደሞን ኩሉ መፈጸም ታሉካ ዘላለም ትመን በይንከ እሙን በይንከ ምስጋና ያየቋርጥን ዝማሬ ያየቋርጥን እልልታይ ያየቋርጥን ክበሪና አይደክመን ምስጋና ያየቋርጥን ዝማሬ ያየቋርጥን እልልታይ ያየቋርጥን ክበሪና አይደክመን ብለኒ ተራይ አገልግል አገልግል ብለኒ አገልግል ብለኒ ትውስጠይ ዘሎ ብለኒ ተራይ አመስግን አመስግን ብለኒ አመስግን ብለኒ ካብስ እስኪ ተጨማለያ ዝማር አይቋረጥም ክበሪና አይደክመን ዝማር አይቋረጥም ምስጋና አይቋረጥም ክበሪና አይደክመን ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ዘይትጋገሪካ አይትጋገን አይትጋገኒኻ አይትጋገን አይትጋገኒኻ ጸሎተይ ከም ዘይትድንጉሪካ አይትድንጉን አይትድንጉኒኻ አይትድንጉን ሃሌሉያ ስራኻ ከም ዘይትጋገሪካ አይትጋገን አይትጋገን ኢኻ አይትጋገን አብጸሎተይ ዘይትድንጉር ኢኻ አይትድንጉን አይትድንጉን ኢኻ አይትድንጉን አይትድንጉን ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ክንውስኽዶ ፓስተር አይጸገብናን አሜን ዝጸገበሎ ዲ ዝደኸመተሎ ኾፍ ክብል ይኽእል ኢየሱስ ጎይታይ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ ናይ እንደገና አምላኽ ንጉሆ ጎይታ ተአምር ገይሩ ኣብ ማእኸልና አሜን ናይ እንደገና አምላኽና አሜን ብናይ ትማል ነገር አይግመትን እግዚአብሔር አሜን በዛሐለፈ ነገር አይግመትን እግዚአብሔር ትማል ሎም ንዘል ዓለም ንሱንታዩ ያው ሃሌሉያ አይልወጥን አሜን ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ስሙ ይባረኽ ናይ እንደገና አምላኽ
نعي مسحسبه እንደገና ሃሌሉያ እንዳበና خنزمرينا እንደገና ናይ مسحسبه እንደገና ክብሩ ደዊለ እንደገና ክብሩ ደዊለ ናይ እንደገና አምላክ ናይ መሰከረ እንደገና ክብሩ ደዊለ እንደገና ክብሩ ደዊለ ናይ እንደገና አምላክ ናይ መስሐሰበ እንደገና ክብሩ ደዊለ እንደገና ክብሩ ደዊለ ናይ እንደገና አምላክ ናይ መሰከረ እንደገና ክብሩ ደዊለ እንደገና ክብሩ እንደገና ትዝክር እንደገና እንደገና ትዝክር እንደገና እንደገና ትልዕል እንደገና እንደገና ትልዕል እንደገና እንደገና ታስብ እንደገና እንደገና ትዝክር እንደገና እንደገና ትልዕል እንደገና እንደገና ትልዕል እንደገና እንደገና አምላክ ናይ መስሐሰበ እንደገና ክብሩ ደዊለ እንደገና ክብሩ ደዊለ ናይ እንደገና አምላክ ናይ መሰከረ እንደገና ክብሩ ደዊለ እንደገና ክብሩ ደው እንደገና ተሐስብ እንደገና እንደገና ትዝክር እንደገና እንደገና ትልዕል እንደገና እንደገና ትልዕል እንደገና እንደገና ታስብ እንደገና እንደገና ትዝክር እንደገና እንደገና ትልዕል እንደገና እንደገና ትልዕል ورمايتلني وابخس فكام بمهرت حبتم صفي درتكام ፍጹም ዘይትዝቅ ትናይት ማሊ ስለዚዩ ዘሎ ኩሉ ዶም ኦሮማየለን አባኻስ ፈካም በምህረት ሀብታም ሰፊሕ ደረትካም ፍጹም ዘይትዝቅ ትናይት ማሊ ስለዚዩ ዘሎ ኩሉ ዶም ኣብ ክንድ ባኺ ሃጎስ መሊኻ ኣብ ክንድካ እንደገና አምላክ ናይ መስሐሰበ እንደገና ክብሩ ደዊለ እንደገና ክብሩ ደዊለ ናይ እንደገና አምላክ ናይ መሰከረ እንደገና ክብሩ ደዊለ እንደገና ክብሩ እንደገና ታስብ እንደገና ሃሌሉያ እንደገና እንደገና እንደገና
Jesus, I can lay it. Let's give it to Talab and Talab. هاليلويا يسوع تبارك سكبارخو هاليلويا يداونا مسنا يلبنا إلنا هاليلويا نزقوي تازي هاليلويا ناي بيننا زخنا قويت هاليلويا ناي قلنا ناي وشتنا زخنا قويت هاليلويا سكبارخو هاليلويا 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 مسكانا يقب أكاي قويت هاليلويا أملخونا يقب أكاي هاليلويا وسخنا هنملخ كاينا قويت هاليلويا 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 يسوع تبارك هاليلويا هاليلويا اسمك يبارك تبارك يسوع لقلب يسوع هاليلويا قويتا يسوع يبارككم هاليلويا هجد ما هاليلويا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብሪና አምላካው ሃሌሉያ ስለዚህ አምልኮ እዚ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ወይታ ይባረካ ያራሐወይ ክብሪና አምላክ ይሁን ሐንሳብ ድማ በዚ መንፈስ ኮይና ስለ ሀገርና ክንጽሊና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቴል ሻዳይ ዝሆነ አምላክ ንሱ አይሐፍርኒ ሃሌሉያ ሓንቲ መዓልትስ ምድርናስ ብርሃን ከውጻላይ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ተአሚንና قويتا هاليلويا مدرنا حزبنا زدليو دلو برهان كاي قويتا مبصح كاي እግዚአብሔር نبل هاليلويا هاليلويا ناتكا مبصحسي نخلو نغرنا كفوسايو كلوطاي قويتا هاليلويا እግዚአብሔር مبصح نحزبنا مبصح نمدرنا ክትከብር مبصح نهاجرنا ክትከብር قويتا نصليالنا እግዚአብሔር ኡምን አምላኺኻ ንኹሉ ክትልውጥ ትኽእል አምላኺኻ ሞጎይታ ሎሚ በዚ ሰዓት እዚ ንጽልያለና ንህዝብና ንምድርና ነታ ሃገርትያ ናባኻ ነቕርባለና ካባኻ ምድሓን ክትረክብ ካባኻ ፈውስ ክትረክብ ካባኻ ብርሃን ክወጸላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልያለና ኡምን አምላኺኻ ሞ ንባርከካ ኣለና በነገር ኩሉ ስምካ ይባረኽ ብሽም ኢየሱስ አሜን ከመይ ቀን ይኹም እንኳዕ ብሰላምን ብድሓንን نابنيل بيتغرسيان مصاهم ازي اتي نسلسه معات زخده كونفرنسيو بناي من اسيا دما لومي كوداي كبرنا املاك يكون بمخنيات 15 من مسراتنا يبنيل يزخون زلو ازي زغبره دما እግዚአብሔር ስለና እግዚአብሔር ምሕረት ሐንሳብና አምላክ ክብሪ ሃሌሉያ ጎይታ ስለዚ መሐረ ጎይታ ስለዘሳገረ ክብርና አምላክ ይኩን ገና ድማ ንሱ ከቀጽለናይ ክንቆጽሪና ክብርና አምላክ ይኩን نمجمرتا غيز نابنيل بتغرسيان زمصه كاب كال عد خون خل كابزي عد خون خل كابي كم زمصن شمكم انت نغيركمنا كنلا عليكم بحلف منسيات غاش نقبلينا غاشا سبتالو سمكم كابي كم دمصهم دحر نغيركمنا كنلا عليكم كبرنا املاك يكون እግዚአብሔር ሰናይ ነገር እና ገበረይ ኩሉ ጊዜ ከምዚ ናይ መንስያት መደብ ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር አለና ከምኡ ድማ ሶኒ ኣብዚ ብድሕሪት ዝግበር ናይ ጸሎት ናይ ቃል አምላኽ ከምኡ ድማ ምስ መንስያት እንመኻኸረሉ እንዛራረበሉ ጊዜ አለና በዚ ሰዓት እዚ ንኹሉ ኣብዚ መደብ ዝኽካፈል ክፉት እዩ
بتزطعمكم كتمصو ناي منسيات ጉጅለ يعدمو مالتي قال ناي زبته ክርስቲያን መደብ ክትፈልጡ ቦ ድማ በተስጥዕመኩም ክትካፈሉ ትደሊ ድማኒ ኩሉ ግዜ ሰንበት ካብ ሰዓት 9 ዝጅምር ፕሮግራም ኣሎ ካላይ እብረ ድማ 11 ቀዳም ድማ ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ናይ ጸሎትን ናይ ቃል አምላኽን ስለ ሁሉ ነገር እንጽልየሉ ፕሮግራም ድማ አውሎ ናይ ወንጌል ድማ ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ጀሚሮም ዝጽልዩ ኣሕዋት ኣለዉ እዚ ስለ ነፍሳት ይጽልዩ ስለ ዝተፈላልየ ሕማም ይጽልዩ ከምኡ ድማ ደገ ወጽዮም ወንጌል የበስሩ ነዚ ከተማ እዚ ነዚ ህዝብ እዚ ድማ በዚ ሰዓት እዚ ዝጥዕመኩም ትፍደገ ክፉት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ከምዚ ዝራእናዮ ኣብ መንጎና ኣገልገልቲ ኣለዉ በዚ ሰዓት እዚ ከልገግሉና ካብ ዓርብ ጀሚሮም ኣብ ማእከልና ዝተረኽቡ ኣለዉ ነዚ ድማ ሎሚ በዚ ሰዓት መወዳእታ ዝኾን ዘሎ ቴንኪዩ ንምባል ናይ ፍቕሪ ህያም ክንህቦም ኢና በዚ ሰዓት እዚ ይንገረና ነይሩ እቶም ሒዝና ዝመፃና ብካሽ ሒዝና ዝመፃና ኣሕዋት ኣብ መንጎና ከዝርዮም ከምኡ ድማ ደቢት ወይ ብዝተፈላለየ ነገር ክትከፍሉ ትደልዩ ድሓር ኣብ መወዳእታ ብድሕሪት ክትከፍሉ ወይ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም ጎይታ ይባረኩም ኣሕዋት ዓሸር ከዝሩልናዮም ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ግዜ መታን ክቆጥብ ንሶም እናዘሩ ንስኹም ድማ እቲ ሒዝኩሞ ዝመፃኹም ናይ ፍቕሪ ህያብ እናሃብኩም ከለኹም ካልእ ድማ መተን ባህታ እንታይ ኣሎ ንነዊሕ ግዜ ዝኸደ ናይ ዝሩባቤል ፕሮግራም ኣሎ እዚ ዝሩባቤል ዝበሃል ናትና ቸርችን ክንገብር ማለት እዩ እዚ ዘለናዮ ቤት ናይ ክራዩ ክሳብ ሕጂ አምላኽ ረዲእና ብዘይገለ ነገር ንኸይድ ኣለና ግን ክሳብ ውፃእ ዝብሉና ወይ ክሳብ እዚ ነገር እዚ ንኻልእ ክኸውን ክሳብ ዝብሉና ዘይኮነሲ ናትና ከም ድላይና ንግልገለሉ ናትና ንብሎ ድማ ሎሚ ፅባሕ ንወፂና ንብሎ ዘይኮነስ ናትና መታን ክንልወልና ካቢ 5 ዓመት 6 ዓመት ዝኸደ ፕሮግራም እዚ ብዙሕ ነገር ኣው ተኻፊልና ኣለና ነቲኦም ሓደሽ ዝመፃኹም ካብ ኮሮና ዝጅምር እዚ ፕሮግራም እዚ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ብሬክ ይብና ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ደስቲኒ ኣብቲ ናይ ምግዛእ መታን ክንበፅሕ ካብ ሎሚ ዓመት እዚ ነገር እዚ ተበጊሱ ኣሎሞ በቲ ልብኹም ዝፈቐዶ በቲ ንዓኹም ባህ ዝበለኩም ኣብዚ ኮንትሪቢዩት ክትገብሩ እትደልዩ ከምቲ ትደልይዎ መጠን እቲ ልብኹም ዝፈቐዶ ክትህቡ ሎሚ ድማ ንሶም ኣሕዋት እቲ ወረቐት ከዝሩልናዮ ኣብኡ እቲ ክትህብዎ ትደልዩኹም ፅሒፍኩም መዝጊብኩም ንኣገልገልቲ ክትህብዎ ማለት እዩ ያ ንኹልና ከም ድበፅሕ ክገብሩ እዮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ሰናይ ኣለኹም ዶ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓንቲ ነገር ኢለ ኣብቲ ናይ መጨረሻ መተንባህታይ ክሓልፍ እሞ ሽዑ ድማ እቲ ዝቕፅል መደብ ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረኸ ይኹን መጀመርያ ነቲ ኣብ ጎንኹም ዘሎ ናብቲ ናይ ክብሪ መፈጸምታ ትጎየ ኣለኻ ዶ በልዎ ኣብቲ ዓስቢ ዓወት ትጎይ ኣለኻ ዶ በል እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ዝበዝሕ ሰብ ይጎይ እዩ ዝበዝሕ ሰብ ይጎይ እዩ ብሕልፊ ኣነ ጽቡቕ ጌራ ዝተረዳእትኒ ንግሆ ማንደይ ቱ ፍራይደይ ንግሆ እንድሕር ወፂኹም ኩሉ ናይ ዝዓዲ ሃይወይ እንድሕር ሪኢኹሞ መካይን ከምዚ ክብላየን ዝኸዳ ከምዚ ውሕጅ ሒዝዎን ዝኸይድ ዘሎ ሪኢኹሞ ኩሉ እዩ ዝጎይ ንግሆ ተንስኡ ኩሉ እዩ ዝጎይ ኣብ ምድሪ እዚ ዝበዝሕ ሰብ ይጎይ እዩ እቲ ዘይጎይ ብገለገለ ሽግራትን ብገለገለ ጽጋማትን ዘይኮነ ምክንያቱ ናይ ህይወት ፕሮሰስ ከምኡ ስለ ዝኾነ ናይ ህይወት ጉዕዞ ናይ ህይወት ጉዳይ ከምኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ኣብ ዓለም ድማ ክልተ ጉያ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይዚ ዓለም ጉያ ኣሎ መንፈሳዊ ጉያ ኣሎ ሓደ ነገር በዚ ክሓስብ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ገሪምኒ ካብቲኦም ኣብ ምድሪ ዝጎየዩ ኣብ ምድሪ ኣብዛ ዓለም እዚ ዝጎየዩ እሞ ከዓኒ በቲ ዝለዓለ ኣቺቭ ዝገበሩ ኣይ ቲንክ ኩልኩም ትፈልጦ ኢኹም ኢለ ይሓስብ ስቲቭ ጆብስ ዝበሃል ማለት እዩ ስቲቭ ጆብስ ዳርጋ ህቡብ ፍሉጥ እዩ ዘይትፈልጥዎ እንድሕር ኮይኖም ከዓ እዚአን ኣፕል ኣይፎን እዚአን ኣብ ኢድና ዘሎ ዝመሓዘ እዩ ማለት እዩ ስቲቭ ጆብ ብጣዕሚ ጂኒየስ ዝኾነ ሰብ እዩ ብጣዕሚ ብብዙሕ ክስታይ ዝገበረ እዩ ክሪኤቲቭ ዝኾነ ብጣዕሚ ነዚ ምድሪ እዚ ኣዝዩ ምዕባለ ዝደፍእ ነገር ኣምፂ ማሲቭ ዝኾነ ተፈጥሮን ክስታይን ገይሩ ዓብ ድማ ፅልዋ ገይሩ እዩ
إذا سبزي كابود عسران عمد حدا عمد كله يجميرو بملو حيلو بملو عقمو يقوي نيرو يسرح نيرو بالتعميد مع عبد الواجر خمس تريوا زين آيفون تي آي دبل درجة نسيك ستاي جيرو عبد الواجرو أم عبالي عبد ستاي جيرو إذا سبزي كله قيو أم متشرشة أبتنا متشرشة موتو زت زربا حنت زربا نيرا مالتي نسادما أنت نيرا تزربا ما يتعسى زربا نيرا نسو بولز عزيز تشاف زبط حيو بساكسس عزيز تشاف زبط حيو بتي معبالة دما أتي عزيز تشاف زبحال زبط حيو تعلو زبحال سي حريموي كستاجيروي لك عن سوجيرو جن بملو حيل قويو تزلو زبحال زنا زبلة حبتي زبلة تساكسس زبحال كل مسحرمو جن أما ترشح موتو كفيلو ندخلو هو تخري خلقن نايتعسى زرباي تزاريم زخلو زجبر كوسيلو نشتي أبي وتيسي كندزي أبوتاي كونير وإلو حليفو أما نفسه مدرد ما حدا زقوية كم لك عندنا ستيف جوب بحيلي بملو عقمو بملو هو تو زقوية دماني حدا سبع الله نسود ما باولوس يبهاد باولوس كل جزء أنت يبرا له يقوي له ولا له أبتي تسفى تسوعة تنايزر ألم تسوعة ناو يقوي له خيلو أنت يقوي له دهري قديفة نبتك نايزر له يمت أتر على أنت حدا نجار كتشبت يا حدا ساكسس حدا تي عود زبلة كتشبت يقوي له خيلو يدفع نيرو لك كم زانا ستيف جوب دما أفت مجرد شامو تخوينو ناج مجرد شاز تزارب بعد ما أنتايلو قويا يوديه من تاي حاليا أسمعوا تدالي ليل إكزابير سمي بار ناي كلت يوم زيوم في الليل كريكو زي بتعمي أجريماتني ناي كلت يوم في الليل أنتايو ستيف جوب زتعصو أنتايو زخلو أتشيف زجبرو أبتعني هاي مجرد شام موتو خينو خزارب كله زخلو حبتي زخلو زنا زخلو ساكسس أو حد يقول خيديو ناي باولوس في الله يكن هاللويا موت حليفوس حلف أبي إنترنال زبوي عوتي هاللويا اتناسو ساكسس أمدر حد يقول خاندي أما قبر حد يقول كدني أفتنا يزل عالم جن يتبينين له هاللويا ناتي عوت ناتي ساكسس ناتي هارتي زل عالماوي له هاللويا ناي ستيف جوف نومور ناتو يكونن كاونين يوم مسموتي بيني زغيد ناتو زبها ليلن باولوس جن زغويو زدخملو هيوت زحلفلو كندي ساكريفايس زغبرو حليفو يصبين الليل إكزابير سمي بار هاللويا كبرنا أملاخ يكون نحنا دما أتي بكرسوس نقويو كومين وال هاللويا أتي تقويس هاللويا تسفى زلوي بالله هاللويا نبتت قاهم دلهم بالله عصبي عوض زلوي هاللويا زل علماوي عوض زلوي أفت إنترنال زلوه عوضي هاللويا إكزابير سمي بار مبار إذا مسؤولكو أفتنا يمتشرشا زلو مدب كن حل فينا كبرنا أملاخ يكون كم زبلنا يو ما أكلنا حوات الله ببزح تجهات ببزح حيلي زعيو نزيم دما أبتي زقوي وزلوا تتقبروا زلهم سي نرينا عجهم كاتسلو كنبلهم كم دماني أتي استتصوعكم له عسبعوت ناو دما مليسهم متان كدفو مليسهم دما نابهم متان كجوي متبع عزخون ريوارد إذا ما حبر زيا بجزيو تبيع بزعمة زمالتي ناينوجو نعبيتي نيرو حج دما أمونجنا من ساعة الله كبرنا أملاخ يكون سلزي إكزابير سلزي جبرة كبرنا أملاخ حنساب هالليا مجمرة نسوا حفتي قاليا أبزيا قويتا تقبلها كافتا قويتا استقبلتها إجزابير أبوشتا كنات أوشتا بزح ساعات أقميتو كافتا تقبلت الله جزية أمونغونا خوينا ببزح نوسخت تعايد الله حفتيا تزقرم دما أما أكلنا تمهاريا حساب تناي تمرتي نجر يخبداي بغناتات نجر تحلف كلا قرب كستاي تخونيا مسكم وخينا جن متيا تقلقلن كبرنا عملاق يخون مستغلنا حلفتوس من تخوينا زحلفت نزي حفتيش لما زهبلنا تدحوناي حفتنا أمنا yeah thank you goita ibarakki wasri guye
كبرنا أملاخ يكون كالاي حاود ما الله كمو بزح حيلي بزح ساعات عي مالتي حدا خان تاي أمسكيرو زيوم ناي منسيات ناي مشسي ناي مشت كوينا تراي كم زين ترف أفتنا ينقود ما إمباكت كم زين قبرس حدا مسكرنا زغنا نحاول له نسدما بين حاوناي هاليلويا بيني أبزح كوينو زعي ببزح حيلي even لما أنتي كامنو هو جميرو مالتي كساب حجي أبزح كوينو مساحة أنا كبرنا أملاك يكون باستر بركات نزل شلما تزيد سبنا تبارك بيني سالساينا مجرشة تريف النازل له مالتي سدما حدا حوناي كأقول قلو تخاف جمر نويحي وغيره ببزح دما زتقح حوي حج دما بفلاي أبزناي منسيات كافتناي نقهو مزيو أبزناي منسيات دما ببزح زعي أبز تفلالي أب موزيكا أب مزامر أب صولت أب ممرح أب نايك الأملاخ أب زياتو يلن عشر كمان يقلقلي إذا حوزي ببزح زقلقلنا فتو حوي فقور حوي كيدن هاليلويا قوي تاي بارك كيدن باستر موسى Thank you Pastor Musa, Pastor Barakat, Teddy, ويتاي باركم. كبرنا أملاك يكون. إجزاء سمي بارك. التوم كابتوم بزحات زعيو قال بزعمة زي زرعنا يمكن هبهم إلنا سايز قبرنا ينبا بزح زوهابسي الله كي ودعنا خان نيكستير قال يا أحلفنا يا مالنا كبرنا أملاك يكون. لعلو خلقن أتي كله زري أملاك كم زبالكم نايزل العالم. زي نمتبع نتي زال على ما وزغنا عوت نختبع عنا ينبر إذا بلي جام حزنا يو نخيد أيقونن قنت زعابة إفوردن تيالله نتي نايزل على متوعة أو متان أزينا خندف متبع يوزغنا زي وسز زي تملو سرق زي رغبو فلح زي رغبو جن عالسماي مزقب على الناك زي بيسمي بارك كبري نعم لاخيخون كابز الله عليك زي كي وسد عملوه أيتقبنا دبلكم سب نحر علىهم كنوسخينا حونا تجاي نخالا جزيو أم منقنا زلوا نبزح بركات زخنة حونا لو مدما بحيلو أن أم منقنا سلاز ترخبه حجد ما مليسو نسو بملوخه كمرحناي أقل جاي تجاي ويلكا جيتا يتبارك يهون انديت والاچو ኢየሱስ ጌታ ነው ደምሳችሁ አነሰ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አብረን ጌታን እናመልከዋለን ከቻለን ቆመን ከኔ ጋር አሜን 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 ያጨበጨበ ለጌታ ክብር እንሰውስ ሃሌሉያ ጌታ ጋራ መኖር ኢየሱስ ጋራ መኖር ጌታ ጋራ መኖር ኢየሱስ ጋራ መኖር እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት ከጌታ ጋራ መኖር ኢየሱስ ጋራ መኖር ከጌታ ጋራ መኖር ኢየሱስ ያጨበጨበን እልልታ ጨምረን እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት ከጌታ
ከኢየሱስ ጋር መኖር ከጌታ ጋር መኖር ኢየሱስ ጭብጨባ ጨምሩና እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት እድል ነው እድል ነው እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት ለስንቶቻችሁ እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት ከጌታ ጋር በልጅሲ ከጌታ ጋር መኖር ኢየሱስ ጋር መኖር ከጌታ ጋር መኖር ድምፃችሁን ልስማው ከፍ አድርጉና እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት ጭብጨባ ጨምሩና እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት አንድ ጀግና በልልታ በጭብጨባ እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት መታደል ነው ለኔ በከፍታ በዝቅታ ከጌታ ጋር መኖር ኢየሱስ ጋር መኖር ከጌታ ጋር መኖር ኢየሱስ ጨብጨባችሁን ጨምሩና እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት አሜን 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 እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት ከሙዚቃው ጋር ጨብጨባ ብቻ ሲል አዎ እልልታ ጨምሩበትና ሲል የእምነት አባቶቼ ገድላቸው ሲወራ ሰምቼ የእምነቴን ጀማሪ ፈጻሚ እርሱን ተመልክቼ ቢሆንልኝ እንኳን በሞቱ እስክመስለው ድረስ ጉዞ ጀምሬያለሁ ወደ ኋላ ላለመለስ ዳግም ላለመለስ የጸና መሰረት ይሻለው አስተማማኝ ሕይወት ነፋስ የማይጥለው ጽኑ ነው የቆምኩበት አለት ግርግር ቢበዛ በዚህ ዓለም አትታወክ ነፍሴ ቆይቷል ኢየሱስ ከሆነኝ ጠበቃዬ ዋሴ ጠበቃዬ ዋሴ ወጀቡ ቢበዛ ምን አሰጋኝ የጠራኝ ኢየሱስ አስተማማኝ ከሱ ጋር ወደፊት እሄዳለሁ ተደግፌዋለሁ ወጀቡ ቢበዛ ምን አሰጋኝ የያዘኝ ኢየሱስ አስተማማኝ ከሱ ጋር ወደፊት እሄዳለሁ ተደግፌዋለሁ ከጌታ ጋር መኖር ከኢየሱስ ጋር መኖር ከጌታ ጋር መኖር ጨብጨባችሁን ልስማ አንድ ላይ ሲል እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት ለስንቶቻቸው እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት አንድ ጀግና ከኔ ጋር ከጌታ ጋር መኖር ኢየሱስ ጋር ከጌታ ጋር መኖር ጭብጨባ ይጨመር እልልታ ይጨመር እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት አሜን 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 እንዴት መታደል ነው ለኔ እንዴት እንደገና ከሙዚቃው ጋር ጭብጨባ ብቻ ሲል አንድ ጀግና ከዚህ በላይ በጭብጨባ ክብር የመዳንን ወንጌል ሰምቼ ጌታን ያገኘው ለት ስሜ በሕይወት መጽሐፍ ተጻፈ ሆንኩኝ አዲስ ፍጥረት በምድር 100 እጥፍ በሰማይ የዘላለም ሕይወት ወራሽ አደረገኝ መስቀል ላይ ስራዬን ጨርሶት ስራዬን ጨርሶት በአዳም ምክንያት የለየን የጥሉ ግድግዳ በኢየሱስ ምክንያት ፈረሰ ተከፍሎ ዕዳ ስሜን አድራሻዬን ቀየረው የእርሱ ሆኛለሁ በምድር በሰማይ እንደኔ የታደለ ማነው እልልታ ጭብጨባ ጨምሩና ወጀቡ ቢበዛ ምን አሰጋኝ የጠራኝ ኢየሱስ አስተማማኝ
ከሱ ጋር ወደፊት እሄዳለሁ ተደግፌዋለሁ ወጀቡ ቢበዛ ምን አሰጋኝ የያዘኝ ኢየሱስ አስተማማኝ ከሱ ጋር ወደፊት እሄዳለሁ ስለዚህ ሲከተለኝ ከኋላዬ ሆኖልኝ ነው ከለላዬ ሲከፋ ሲጨልም ወንድም አለኝ ጭብጨባ እልልታ ጨምርና ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ ለስንቶቻችሁ መስክሩ ሲ አንላይ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ እንደገና ሲ ሲከተለኝ ከኋላዬ ሆኖልኝ ነው ከለላዬ ሲከፋ ሲጨልም አባት አለኝ ጭብጨባችሁ ግን ያንሳል በጣም ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ከዚህ በላይ በእልልታ በጭብጨባ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ አምላኬ ነው የደገፈኝ እንዳልወድቅ በድካሜ ከሐሩሩ ጥላ ሆኖ ሳይለየኝ ካጠገቤ ከኋላዬ ሲከተለኝ እንቅፋቱ እንዳይጎዳኝ የጠላቴን ወጥመድ ሰባብሮ መኖሪያዬ ሆነልኝ ዘምሩ ሲ ሲከተለኝ ከኋላዬ ሆኖልኝ ነው ከለላዬ ቀን ሲከፋ ሲጨልም ወንድም አለኝ ታዲያ ጨቅባ እልልታ ይሄ ብቻ ነው ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ አቤት 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 ጭብጨባው ያንሳል 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 ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ስለዚህ ለመጨረሻ ሳስበው የትላንቱን አስቸጋሪ መንገዱን በጸጋ ደገፈኝና ገረመኝ አይሰማም እንደገና ሳስበው በጸጋ ደገፍከኝና ገረመኝ እልልታ ጭብጨባ ጨምሩና ባንተ ነው የኔ ጌታ 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 ባንተ ነው ለመጨረሻ እረካው ከእጅ ጠጥቼ ወጣሁት ጉልበት አግኝቼ አልቀረው በምድረ በዳ አትወድም ሰው እንዲጎዳ ድገሙ ጉባኤ ብቻ እረካ ወጣሁት አልቀረው በምድረ በዳ አትወድም ለመጨረሻ በእልልታ በጭብጨባ ከፍ ባንተ ነው የኔ ጌታ 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 እንደማይሰ
ሲከተለኝ ከኋላዬ ሆኖልኝ ነው ከለላዬ ቀን ሲከፋ ሲጨልም አባት አለኝ ጭብጨባ የእልልታዬ ለእርሱ ነው ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ አቤት 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 ሩማሳ ካራባዲናማሴ ጌታ አለኝ ለስንቶቻችሁ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ስለዚህ እንደዚህ ብዬ ልጨርሳ ጌታ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ጌታ ኢየሱስ ከኔ ጋር ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ጌታ ኢየሱስ ቤቴ ኤራናናሞሳ ዘምሩ ወጣቱ ወራናና ማሰክሬ ጌታ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ወራማማማ ማሳካር ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው አሜን ነው ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው ስሙኝ እስቲ የተስፋ ቃል ሰጠኝ ገና በልጅነት እኔ አለው አለኝ ሐሩሩ እንዳይጎዳኝ እባቡ እንዳይነድፈኝ እንዳይጠጋኝ አቤት የተነሳው የጠላት ዘመቻ ገፍቶ ሊጥለኝ የሱ ቤት ደከመ የኔ ግን በጌታ ሄደ የበረታ የኔ ዳኛ ከጎኔ ነበር ከጎኔ ነበር ከጎኔ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ነበር ከኔ ጋር ነበር ከኔ ጋር ጌታ ኢየሱስ ከኔ ጋር ኦራና ቫሴንደረበሽ ለሃዶሳ ፓዲያ ሊባሃዳ ሳንታረባ ዲናማስ ሶትሮዶቫና ማሳ ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አውጁ ወዳጆቼ ጌታ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉነት ይሰማኛል ሙሉነት ኦራ ማሃዳ ሳፓዲና ማያ ሙሉነት ይሰማኛል መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ካለ መትረፍረፍ ይሰማኛል መትረፍረፍ ይሰማኛል ሙሉ ሰላም ይሰማኛል ጌታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሩባሃዳዛ ሜፕራዲያሎቮሳባ የኔ ውሳኔ ይሄ ነው ወዳጆች የእናንተን አላቅም እስኪ ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ለመጨረሻ እንደዚህ በሉት ከጌታ ጋራ መኖር ከኢየሱስ ጋራ መኖር ከጌታ ኦራላላላባስ ከኢየሱስ ጋራ መኖር እረንዴ መታደል ነው ለኔ እረንዴት መታደል ነው ለኔ እረንዴት መታደል ነው ለኔ እረንዴት መታደል ነው ለኔ ከጌታ ጋራ መኖር በሉት ከኢየሱስ ጋራ መኖር ከጌታ ኦ ሃሌሉያ ከኢየሱስ ጋራ መኖር እረንዴት መታደል ነው ለኔ እረንዴት አንድ ጊዜ በማስተዋል ድገሙት እስኪ ከጌታ ጋር እድሜን ከሱ ጋር ነው የምጨርሰው የኔ ፍጻሜ በእግዚአብሔር ቤት ነው ራናናናናና ማሴንዳላላላ ከኢየሱስ ጋር መኖር እረንዴት እረንዴት መታደል ነው ለኔ እረንዴት ኑሮ ምለው ይህንን ነው ኑሮ ምለው ይህንን ነው ኑሮ ምለው ይህንን ነው ለኔስ ኑሮ ይሄ ነው ከጌታ ጋር መኖር እረንዴት መታደል ነው ኑሮ ምለው ይህንን ነው ኑሮ ምለው ይህንን ነው
አላባሳ ክራዲ ቫራባሽ የዴቬኔሜስ ሉባሃዳ ሳክራዲ አላባ ሮፓራባሳቲያ ቀኝ እጆቻችሁን ስጡት ለጌታ ወዳጆች። ሮፓ ካራባሲያ ሊቭራዶ ሶፕራዲያ ማይክሮ ሰከንድን ሰይጣን አያገኘውም። እያንዳንዷ ደቂቃዎች የጌታ ናቸው። እስትንፋሴ የጌታ ነው። ጤንነቴ የጌታ ነው። ትዳሬ የጌታ ነው። ወጣትነቴ የጌታ ነው። ቢዝነሴ የጌታ ነው። አገልግሎቴ ለጌታ ነው። ሩባሃዳ ሳክራዲያ ምንቀሳቀሰው ከጌታ የተነሳ ስለሆነ ሁለንተናዬ የጌታ ነው ወዳጆቼ። ራናናናናና ሞሲዲዲዲ በሺ ባራላላ ባስያ ሃሌሉያ። ሳይ መንፈስ ቅዱስ ወዳለሁ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ መዝሙር ልጨምር ነው ግን አጠገባችሁ ላለው ሰው የኔ ውሳኔ ከጌታ ጋር መኖር ብቻ ነው ብሎና ነገር ታጠገባችሁ እስከ ፍጻሜ ድረስ በሉት ንገሩት። ማይክሮ ሰከንድን ሰይጣን አያገኘውም በሉት። ራካ ፓሳ ታራባዲያ አሜን ነው ወይ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር አለና ብዙ ጓደኞቼ ከኔ ጋር የጀመሩ ነበሩና ልክ አገልግሎት የጀመሩ ወደ ጌታ ከኔ ጋር የመጡና አንዳንዶቹ አሁን የሉም እና ሲሄዱ ታጋይ አንተ በጣም ተሸውደሃል አሉ እና ምንድነው የተሸወድኩት? ዘፋኝ ብትሆን ትበላለህ፣ በቃ በጣም ኑሮውን ትቀይራለህ ብዙ ነገር እና ሄዱ። ከተወሰነ አመታት በኋላ ተመልሼ ሳያቸው ወዳጆች የኔን ኑሮ የተመኙት እነሱ ናቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ሰይጣን አንዳንድ ጊዜ ያጓጓል፣ የሆነ ነገር አሳይቶ ያጓጓል። ትሮጣለህ፣ አትደርስበትም፣ አታገኘውም፣ አትይዘውም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዛ ነው ጌታ ምን አለ? እኔ የምሰጠው ሰላም አለ ዓለም እንደሚሰጠው አይነት አይደለም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አጠገባችሁ ላለው ሰው ኢየሱስ ጋር ይሻላል በሉት። አሜን ነው ወይ? ሃሌሉያ። ምንም ምርጫ ራሱ ውድድር ራሱ አይገባም። አሜን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አብረን እንደገና አንድ መዝሙር ልዘምርና እጨርሳለሁ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ቴምፖን ትንሽ ጨምረው፣ ትንሽ ጨምረው። እልልታችሁን ጭብጨባችሁን እስኪ ከሙዚቃው ጋር ክብር ስጡ እስኪ። ሃሌሉያ ይመጣል ያልኩ ይኸው መጣልኝ። ጠላቴ ረግጦ በእግሬ ያቆመኝ ተወራርጄበት መቼ አሳፈረኝ። አዋጅ ገልብጦ በልዘምር አለ። ይመጣል ያልኩት ይኸው መጣልኝ። ጠላቴ ረግጦ በእግሬ ያቆመኝ ተወራርጄበት መቼ አሳፈረኝ። አዋጅ ገልብጦ ይዘምር አለኝ። ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር ለአባቴ ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር ለአባቴ ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር ለአምላኬ ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር ለአባቴ ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር ለአባቴ ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር እልልታ ጨብጨባ ጨምሩና ለጌታዬ ልዘምር ለአባቴ ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር ለአምላኬ ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር ለአባቴ ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር
ብዙ ጭብጨባ እልልታ ለጌታዬ ዘምር ለአባቴ ዘምር ለጌታዬ ዘምር ለአባቴ ዘምር ለጌታዬ ዘምር ለአባቴ ዘምር ይመጣል ያልኩት ይኸው መጣልኝ ጠላቴን ረግጦ በእግሬ አቆመኝ ተወራርጄበት መች አሳፈረኝ አዋጅ ገልብጦ በልዘምር አለኝ ይመጣል ያልኩት ይኸው መጣልኝ ጠላቴን ረግጦ በእግሬ አቆመኝ ተወራርጄበት መች አሳፈረኝ አዋጅ ገልብጦ ስለዚህ ምን አላችሁ ልዘምር ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር 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 ለአባቴ ልዘምር 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 ለጌታዬ ልዘምር 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 መዝሙር ያለው በልልታ ለጌታዬ ልዘምር ለአባቴ ልዘምር ለአምላኬ ልዘምር ለኢየሱሴ ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር ለአምላኬ ልዘምር ለአባቴ ልዘምር አንድ ላይ አውጁ ከኔ ጋር ልዘምር ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር 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 ለአባቴ ልዘምር 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 ለጌታዬ ልዘምር ልዘምር ሙሉ ልልታ ሙሉ ጭብጨባ ለጌታዬ ልዘምር ለአባቴ ልዘምር ለአምላኬ ልዘምር ለጌታዬ ልዘምር ለአባቴ ልዘምር ለአምላኬ ልዘምር ለመጨረሻ በመንፈሱ ስሆን ያስቆጥ ጥያቄ ከእጄ ላይ አጣሁት ፈልጌ ፈልጌ የፊቱን ፈገግታ መልኩን ሲያሳየኝ እንኳን ልጠይቀው ራሴን ሳትኮኝ እልልታ ጭብጨባ ያሰሳ ችግር መከራ ዝም ብሎ መኖር ነው ከኢየሱስ ጋር ያሰሳ ሁሉንም ጥያቄ መኖሩን ሳስብ እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ 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 አንድ ጊዜ ከኔ ጋር ዘምሩ ሲ በመንፈሱ በመንፈሱ የፊቱን ፈገግታ መልኩን ሲያሳየኝ እንኳን ልጠይቀው ምን አላችሁ ራሴን ሳትኮኝ እልልታ ጭብጨባ ያሳሳ ችግር መከራ ዝም ብሎ መኖር ነው ከኢየሱስ ጋር ያሳሳ ሁሉንም ጥያቄ መኖሩን ሳስብ እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ 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 ከሙዚቃው ጋር እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እልልታ ይሁንለት ወዳጆቼ ጭብጨባ ይሁንለት አቤት 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 አንዴ ድገሙና ልጨርስ መንፈሱ ሲሆን የፊቱን ፈገግታ መልኩን ሲያሳየኝ እልልታ ይሁን ጭብጨባ ይሁን ለጌታ ራሴን ሳትኮኝ ችግር መከራ ዝም ብሎ መኖር ነው ከኢየሱስ ጋር ያሰሳ ሁሉንም ጥያቄ መኖሩን ሳስብ በልልታ በጭብጨባ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ ልጨርስ ባካችሁ ይሄ መዝሙር ለእናንተ ስጦታ ሰጥቼ እንዳትረሱት ጨለማው ክብር በላይ አይደለም ከመዳ በላይ ድምፃችሁን ከፍ አድርጉና አየሩ ላይ አውጁ ከኔ ጋር ሲ ጨለማው በላይ አይደለም ህመሜ ከመድኃኒቴ በላይ እልልታ ጭብጨባ ጨምሮና ሲ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው ራሳፋናባ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ጨለማው በሉ እስኪ አንድ ላይ ከሙዚቃው ጋር ጨለማው ከብርሃኔ በላይ አይደለም መልእክት ነው ጨለማው ከብርሃኔ በላይ አይደለም እልልታ ጭብጨባ ለመጨረሻ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው አቤት 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 እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ ወራናና እግዚአብሔር ነው ቁም ነገር አድርጎት የኔን ጉዳይ ክብሩን ሁሉ ጥሎ መጥቷል ከላይ አቅሜን አውቃለሁ በእርሱ ያለኝ የሆንኩትን ሆኖ ያዳነኝን ቁም ነገር አድርጎት የኔን ጉዳይ ክብሩን ሁሉ ጥሎ መጥቷል ከላይ አቅሜን አውቃለሁ በእርሱ ያለኝ የሆንኩትን ሆኖ ያዳነኝን ያለቀ ነው ያኔ ድሮ የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ በቀራንዮ ተራራዬ ተፈጽሟል ሃሌሉያ አሜን ነው ወይ ኢየሱስ የጌቶች ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ብቻ ይሁን ወዳቸዋለሁ ጌታ ይባርካችሁ ሃሌሉያ ክብርን አምላኽና ይሁን ወሲኽና እስኪ ሓንሳ ብጭብጨባ በእልልታ ነዚ ጎይታ እዚ ነኽብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ይሁን ታጋይ እግዚአብሔር ይባርክ እስኪ ሁላችሁም እጃችሁን ዘርግታችሁ እግዚአብሔር ይባርክ በሉት ደገሙና እግዚአብሔር ይባርክ በሉት ለሶስተኛ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን 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 ታጋይ ወንደርፉል እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በዝማሬዎች ሁሉ መልእክትን አስተላልፈሃል ተቀበለናል እኛም ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ ክብርን አምላኽና ይሁን ከመይ ወኢልኩም ከመይ አምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላኽና ይሁን ዝሓለፈ ሶኒ ከመይ ይሩ ምሳሕ ናይ በዓል ሳይመን ከመይ ነይሩ ተኸድኩም ጽቡቅ ነይሩ ኦኬ በዓሉ ሳይመን ጽቡቅ ኢሉ ስቕ ምስ በልኩም ሞ አምላኽ ይመስገን ክብርን አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓንቲ ነገር ክውስኽሞ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሓልፍ ኢና እንተወይ ንእሽተይ ነጊሩና ኣሎ የአብዮ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ናይ ዘሩባቤል ፕሮጀክት ንእሽተይ ሓደ 5 ደቂቃ ከፋልጠኩም እንታይ ጌርና እንታይ ክንገብር ኣለና ናበይ ክንኸይድ ኣለና ዝብል ንእሽተይ ክነግረኩም ሞ እግዚአብሔር ይባረኽ ብድሕሪኡ ኣብ ሎማዓልቲ ዘለና ናይ ቃል እግዚአብሔር ጊዜ ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስኻትኩም መናእሰያት እዚ ፕሮጀክት ብፍላይ ንኣኻትኩም ሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ግድብ ለኩም ሓቄደ ፊውቸር ሲ ንኣኹም እያ ዘላ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኤቨን ኣብዚ ይረኣኹን እምበር ዝሓለፈ ጊዜ እድሜኻ ክንደዩ ገለገለ እንዳበልኩ እንዳኣለልኮ መኣስ መፂኻ ኢሉኒ ኣነ ዝመፃ ኩሉስ ናብ ዝኣድስ ውሹ እዩ ተወሊዱ ስለዚ እጂ ክንደይ ዓመታት ኣብዚ ከምዚ ፅበዮ ሲ ረኣዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንበዓል ኬብሮን ዳርጋ ኸመይ ማለት እዩ
ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ ዘሩባቤል ፕሮጀክት ዝብል ህንጻ ናይ ቤተ ክርስቲያን ንምግዛእሲ ፕሮጀክት አለና ያው ዘሩባቤል ከም ተፈልጦ በዘሩባቤል ሰመናዮ ምክንያት ሲ ነተኻላይ ጊዜ ድሕርስ ምርኮ ናብ ኢየሩሳሌም ዝተመልሱ ነቲ ህንጻ ዝሰርሐ ዘሩባቤል ስለዚህ ዘሩባቤል ፕሮጀክት ዝብል ፕሮጀክት አለና ና ዝሓለፈ ድማ ሓደ 5 ዓመት ቁርቡን ኤክስቴንድ ጌርና ሓደ 6 ዓመት ዝኸውን ሲ ገንዘብ አኪብና ዴርና ቅድም ኮቪድ ማለት እዩ ጂስኻትኩም ኣብ ጊዜ ኮቪድ ይኹም መብዛሕትኩም መጽኹም ስለዚህ በዛዕባ ዘሩባቤል ፕሮጀክት ሲ ዋላ ይሰማዕኹምን ማለት እዩ እንታይ እዩ ህንጻ ተኻሪና ያዘልና እዚ ናትና ኢኮኖሚ ስለዚህ at any time ከውጹና ኸሉ ዳህሩን ድማ ሕጂ ንዘለና አገልግሎታት ከምቲ ዝግባእ ከምቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መጠን ጌርናስ ነገልግል የለና እጂ ቢልዲንግ ንሓስቡ ከለና ንኣኻትኩም ንመነስያት ናይ ባስኬትቦል መጻወት ድዩ ናይ ገለ ኢንሻአላ ናትና ከም ድላይና 24/7 ናትና ዝኾነ ዘድሊ አክቲቪቲ ንገብረሉ ከከምቲ ዘድልየናሲ አገልግሎትና ንፍጽመሉ ነገር ኢና ንሓስብ ስለዚህ ነዝን ምግባር መጀመሪያ ክንብገስ ከሎና ከባቢ 2.2 ሚሊዮን ዶላር ይወስደልና ኢልና ሓሲብና ናቱ 40% ድማ 800 ሺህ ይኸውን ስለዚህ ንኡ ዝኸውን ዲፖዚት ነቐምጥ ሓሲብና 40,000 ጎል I mean 800,000 ጎል ጌርና 40% ናይ ተዝሓሰብናዮ ጌርና ማለት እዩና ናብታት ቅጽል ንሕርኬና 800 ሺህ ነይሩት ጎልና ሓሊፍናዮ ድማ 800 ሺህ ታርጌትና ዝነበረዩ ድሕራይ ግን ምስ ኣከብና 800 ሺህን ተመለሲ 839 ሺህ 823.48 እጂ ነዚ አካውንት ቢልዲንግ ፕሮጀክት ኢልና ዝፈለናዮ ራይት ናው ሲ አካውንትና ደሎዩ ማለት እዩ ካብቲ ሜን አካውንትና ድማ ንኸምዝስ ኢልና ሴቭ እንዳገበርና ያዘመጸለት ወሓለ ለገንዘቡን አሎ ስለዚህ ተደማሚሩ ለሚሊዮን ድኸውን ገንዘብ ይዝናለና ጅን ምግዛእ ና ባንክ ቀጽሉን ድማ ምርአይ መስከድና ግን እጂ ክንገዝኦ ንኽእል በዚ ሕጂ ዘሎና ካብዛ ሕጂ ዘለናያ ቢልዲንግ ሲ ተአብይ አይኮነን አማውንት ሱሲ ዘሐዝናዮሲ ካብዚ አዛ አቢሲ አይግዛአናኒ ስለዚህ ፊውቸር ከሎና መታንሲ እቤት ዝበለ ዝበልኩኹም አይነት ኩሉ አገልግሎታት ንግንገብርሲ ቁርብ ነት ዘለናሲ ምድንፋ የድል ያለው ማለት እንጂ አይዲያሊ ነት ንደልዮ ዘለናሲ ጽልና ድማ ኸይድ መታንሲ ዝሆነ ዝተጨበጠ ነገር ከሎና መታን ሓደ ፕሮፖዛል ሰሪህና ስለዚህ ጅናበይና ንኸይድ where we are going to see እዚ ዲቴል ከይራየኩም ኽእል እዩ አነ ነገገል እዩ ክነግረኩም ኢንጂነር ተስፋይ ዝበሃል ኣብዚ ምሳና ዝተወሰነ ጊዜ ተቐሚጡ ነይሩ ዳህራይና ፎርት ማክ በስራሕ ሲቪል ኢንጂነር እዩ አክቹዋሊ ማስተርስ ሆነ አለዎ በፕሮፌሽኑ ይተሰርሕ ዳህር ድማ ናብ ኤድመንተን ሙፍ ገይሩ ሕጂ ኣብ ኤድመንተን ይዝቕመጥ ስለዚህ ነቲ ዘለና ዘድልየና ነገራሲ ፕሮፖዛል አይነት ነገር ሲሰሪሁልና ሕጂ 6 ናይ ሰንደይ ስኩል ሩማት ከምኡን ድማ ማእከብ ዝኸውን ኮመን ሩም አይነት ቦርድ ሩም ኦፊሳት ናይ አድሚኒስትሬሽን ናይ ፋይናንስ ኩሉ ካልእ አይነት ኦፊሳቱን ደለዎ ናይ ጸሎት ሩም ስቶሬጅ ሩም ናይ አሸርስ ሩም ገለገለ ኢሉ አይዲያሊሲ ክህልወና ዝግባእ ክስታይ ምስ ገበርናዮ ምስቲ ናይ አዳራሽ ንሓስቦ ድማ ጅሎሚ ኣብ ተኻልኣይ ሰርቪስ ኣብዚ ቸርች ዘሎ ሁሉ መናብር አውፂና ኢና ተጠቂምና ኣብ ተኻልኣይ ሰርቪስ ነበርኩም ሰባት ኩለን ሲ ተጠቂምናለን ተገመሊና ኢና ነርና ሕጂ ኔክስት ይር ከምዘ ኮንፈረንስ ንገብር ተኾይናስ ኣብዚ አሲ ከምዘ ይተኸውን ሲ ፍልጥያ ማለት እዩ ምክንያቱስ ፊውቸር ሲ ግሮስ ሲ ሩም የብልና ስለዚህ ከምኡ ኸውን አይግብኦን እዩ ስለዚህ ዳህር ድማ ቀዳመይቲ ሰርቪሱን ከምዚ ናትኩም ዝኸውን ሰባቱን ነይሮም ማለት እዩ ሶ ነቲ አዳራሽ ናውንሲ አግፍሕ አቢልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ ስለዚህ ሚኒመም 500 ዝሕዝ አዳራሽ እንድሕር ኢልና ኔክስት እንድሕር ጌርኪ እጅዚ 500 ሰባት ደቐምጥ በቲ ሲቲ ዝጠልቦ ኮዳት ዲዛይን ተገብረ እዩ ማለት እዩ ጅተን ክልተ አበይቲ ሴክሽናት ትሪወን በ150 መናብር ይህዝ ክልተ ዊንግ ድማ 92 ስለዚህ 500 ሲ 4 ዝጎድሎ ገለ ማለት እዩ 4 ገለ ከባቢ ዝጎድሎ ሶ 46 ዝጎድሎ ሶ እዚያ አዳራሽ ጂ 6000 ስኩዌር ፉት የድልየና ማለት እዩ 500 ሰብ ዝሕዝ ክስታይ ንምግባር
6,000 ስኩዌር ፉት ፕላስ ተንዝበልኩኹም ናይ ህፃናት ሩም ገለ ድማ 5,000 ስኩዌር ፉት ስለዚ ደልየና ተዋሓደሲ 11,000 ስኩዌር ፉት ዝሕዝ ቢልዲንግ ይደልየና ማለት ስለዚ ትዋርድስ ናብዚ ንምኻድሲ ትዘለና እኹል ስለዚ ይኮነስ ገንዘብ ክንወስኸሉ ይገባእ ኣብ መወዳእታ ኣነ ኸማያ ትርዳእኒ ብዙሕ ግዜ እውን ክንጸሊ ከለና ካብ ካልኦት ሰባትን ተደጋጊማ ድሰማዕ እዚኣ ብናይ ኣምላኽ ኢንተርቬንሽን እያ እዚኣ ነገር እዚኣስ መዛዘሚ ዝርከበላ ግና ኣምላኽ ተኣምራት ይገብር ኢልና ድማ ስኢልና ስኮፍ ክንብል ስለ ዘይግባአና ነቲ ዘለና እናወሰኽናሉ እናደንፋዕና ክንከይድ ይግባአና እዩ ኣነ እኳ ሎምንጎ መበል 15 ዓመትና እሞ $500 አትሊስት ከም ስታንዳርድ ወሲድናስ ኩላትናስ ትዋርድስ እዛ ነበር እዚኣ ካብኡን ላዕሉን ክንህብ ንደሊ ንሓብ ኢለ ሓሳቢ በነይረ ብዙሓት ለ$2,000 እዮም ኣፅሒፎም እገለ ሰባት ድማ $500 እንዳ ኢሎም ሎም መዓልቲ ኣባ ኸላሲ ይሕሊፎም ኣለዉ ከምዚ መብፅዓ ዘይኮነሲ ከም ዘላታስ ሕድ ኣቢሎም ኣለዉ ኣምላኽ ይባረኽ ዶ ከምዚ ዓይነት ሰባት ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አይኖ ጅሰኻትኩም ምናልባት መናእስያት ይኹም ተማሃሮን ክትህሉ ትኽእሉ ገለ ግን ዳዝማ ተረጅት ናይቲ ገንዘብ ኣማውንት ራ ይኮነት ሓቢርና ምእማንና ምሕባርና እዩ ዘድልሞ ኣብ ልብኹም ብዘሎ ግን ታ ስታንዳርድ ነጊረኩም ኣለኹ ካብኡን ላዕሊ እንተኸይድና ፅቡቕ ግን ኣትሊስት ትዋርድስ ዛት እንዳሓሰብኩም ተዘይብልኩም እውን 150 እንትኾን ግን ኮንትሪቢዩት ንግበር ብወርሒ 11 ወርሒ እንድሕር ተሪፈና ኣሎ ኢልና ተሓሲብና እዛ $136 ማለት እዩ ብዙሕ ኣይኮነት ስለዚ ነዚ ናሓብ እግዚኣብሔር ይባረኩም ተዋሂብኩም ኣለኹም ሃራይ ፅሕፍ ኣቢልኩም ብድሕሪት ክትወፁ ከለኹም ንኦምና ተን ፕሌጅ ዝገበርኩመን ፅሒፍኩም ኪዱ እግዚኣብሔር ይባረኩም እዚ ድማ ክሳብ ኣብዚ ገዛ ክሳዕ ዘለና እዚ ገዛና እዩ ስለዚ ከምዚ ገይሮም ዝሰርሕዎ ማይክ ከምኡን ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ካልኦትን ሰባት ቲም እዮም ነቲ ገንዘብ ድማ ፋይናንሻሊ ድማ ትዋርድስ እዚ ስቴጅ እዚ ክስታይ መድረኽ እዚ ባክ ዘሎ ባክግራውንዳት ሲ ዝበዝሐ ኮንትሪቢሽን ናት ዝገበሩ ሲ ሓደ ማይክን ኤደንን ዝበሃሉ ቃና ኮንቪኒየንት ስቶር ሕጂ ሓደ ትባርኽዎም ካልኣይ ድማ ፍለጡሎም ቃና ትበሃል ኣብዛ ኤድመንተን ትራያል ኤንድ 8 ስትሪት እያ መስለና ሓቀ ኮንቪኒየንት ስቶር ኣላ ናይ ግዳን ናይ ሓበሻ ነገር ሸቀጥ ድዩ ገለ ድዩ ከድልየኩም ከሎ ሲ ሕዋትና እዩ ማእኸልና ዘሎ ካባ ከድኩም ሲ ኣድጉሎም እሳቶም እዮም ፋይናንሻል ሲ ስፖንሰር ዝገበሩ ኣልማዝ ሓፍትናው መዘምራን ማለት እዩ ኣምላኽ ባረኩም ስለዚ ሎሚ እዚኣ ጌርኩም ክትወፁ ኢንካሬጅ ገብረኩም ክብረና ኣምላኽና ይኹን ሕጂ ናብ ቃል እግዚኣብሔር ክንሓልፍ ኢና ቃል እግዚኣብሔር ይዙልና ዝመፅእ ብጣዕሚ ንፈቶ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣነ እኳ ናብዚ ዓዲ ክመፅእ ከለኹ ገሊኦም ንሪኢኻ ከምዚ ሽዮም ተወሊዶም ፓስተር ደስታ ኣገልግሎት ክጅምር ከሎ እሞ ዳርጋ ኩልኻትኩም ክኸውን ክእል እዩ ኣይተሓሰብኩምን 30 ዓመት ንላዕሊ ንኣምላኽ ኣገልግሉ ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ገሊኹም ዳርጋ 2 ዕድመ ክኸውን ክእል እዩ ስለዚ ብዙሕ ዊዝደም ብዙሕ ዝበሃል ነገር ሲ ኣለዎ ማለት እዩ ዕድመ ምቁፃሩ እንድራይ ደይኮነስ ምስ ኣምላኽ ተኮይንካ ሲ ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወትካ ሲ ኣሎና ብዙሕ ዝማኣድ ብዙሕ ካብ ሂወቱ ዝተፀምቀ ዝሓልፍ ነገር ስለ ዘሎ ኣነ ድብለኩም እጂ ከከምቲ ባይዘወይ ጉባኤ ዝተቐበለካ ኢኻ ትልቀ ጉባኤ ቅበለካ ከሎ ሞር ኢኻ ትወሃብ ሞር ኢኻ ከምኡኸውን እያ ንሰምታይ መሲ ደይሓሰብኩ ኸማንሲ ኣብቲ ጉባኤስ በቃ ፈፂመ ዘይሓሰብኩ ዓይነት ነገራት ይኾን ካብ ምንታይ እዩ ይስሕብ ስለዚ ኣነ እንታይ ድብለኩም መስለኩም እጂ አንቴናኹም ይዘርጋሕ ካብዚ ሰብ እዚ ዘሎ ፀጋ ዘሎ ዊዝደም ኩሉ ሲ ንምምጣጥ ንምቕባል ሲ ተዳለዉ ክብረና ኣምላኽና ይኹን ድልዋት ዲኹም ካብ እግዚኣብሔር ንምቕባል ድልዋት ዲኹም ሰው ብጣዕሚ ንፈትዎ ናይ ኣምላኽ ሰብ ፓስተር ደስ ዝሓረጎት ናብዚ ክፅውዕ ኩላትና ካብ ዘለናዮ ተሲና ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ክንቀበሎ ኢና ፓስተር ታንክ ዩ ፎር ካሚንግ አጌን ናኽባርካ ጌታ ይባርኩም ታንክ ዩ እግዚአብሔር ይባርኩም ኮፍ ንበሊና ያ ወል እግዚአብሔር ይመስገን ንዓይ ኣዝዩ ዓብ ትምህርትን ኣዝዩ በረኸትን እዩ ብጣዕሚ ይሕጎስ ሓደቲ ኣብ ዝማሕበር እዚ ዝሪኦ ዘለኹ it says a lot and it's easy to determine and to even say what's going to come ስለዚ
ፓስተር ሐሙሽተ ሚት ዝሕዝ ክብል ከሎ ንዓይን ታለ that is too small እቲ ኣምላኽ ገብሮ ዝደሊ is just ምክንያቱም once እግዚአብሔር he put you on the highway it's not a stop so the revival is on the way ኣመንሰያት ዝማሕበር ንጸዓዱን ዘለው ጸለምቲ whoever they are ስለዚህ think big a big thing is coming ስለዚህ ኣብ ልብኩም ጌርኩም ምክንያቱም ብዙሕ ጊዜ ሰብ ነቲ ዓብ ነገር ክሪኦ ከሎ ከብል ክእል እዩ ከመይ ጌር ብፅሕ but that's how it is start small but think big ኣጀማምራና እኳ ተነኣሰ ፍጻሜና ኣዝዩ ዓብዪ ክኸውን እዩ እዚ it's just time will tell it's not the matter of if it's the matter of when እግዚአብሔር ክገብሮ እዩ ዓብ ነገር ኣሎ ቅድሚኹም and I think it just ድርድኦን ዝሪኦን ነገራት ዘሎ ብጣዕሚ ዝሐጉሰኒ I'm glad to be part እዚ ሞገስ እዚ ድማ ካብዛ ማሕበር እዚኣ ስለ ዝረኸብኩ ፓስተር ሙሴ ፓስተር በረኸት ካልኦት ኩላኻትኩም ፓስተራትን ኣገልገልትን ጎይታ ባርኩም I'm honored to be part I feel I am in home and I did not spare anything I feel it's right I've been really sharing እና እግዚአብሔር ይመስገን it's good thank you so much this is our last night ስለዚህ they're not nice those guys you know ታዘለት ከሁሉ ጽሞ አቢልካ whether you are tired or not get what ኢሎም ኣብዚያ ሕጂ ሳልሳይ ጊዜ ተጠው ዝብል ዘለኹ ግን እግዚአብሔር ክረዳና እዩ amen so this is the project I think ጽባሕ ንጎ ክሕጉሰኩም እዩ and it would be a big ንዓኻትኩም ብሕልፊ ንሕና ቤተ ክርስቲያን ክንሰርሕ ከለና ንገለ ሰባት እታ ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ርእሲ ሕማም ኮይናቶ why when there was a chance and opportunity they never did anything now when it happened ኣብ ህይወቶም ዝዘለዎም ጣዕሳ እንታይ እዩ I wish I was part of this project and I don't want you to say I wish I want you to say I'm glad I'm part of it ኣጻብዒ ኣብዚ ነገር እዚ with you or without you it will happen when I እግዚአብሔር ዓላማ ስለዝኾነ but it would be great pleasure ጽባሕ ንጎ basketball ድዩ እዚ ድዩ ካልኦት when that happened ኣርጊጽኩም ጸኒዕኩም ደው ኢልኩም you say that I'm glad part of it ናይ ሰባት ሓጎስኩም ክኸውን እዩ and whatever you do for yourself stays with you whatever you do for the people around you goes globally so بلينا سمعت حجي less think 1,500 is nothing بهلف لما بعمد انتهداني بالكل but what it can do is and I see a big thing نادم دايم مسلكم بزوح جزي عبيت نجرات أبي وتوصل جمر كله insignificant وزخونة but irrespective of how you feel I want you to be positive. There are people who can even give way beyond. When I say that, I know him of church now. And I what the khandi amet you see زعق زي الدعوات تخصين كتشنا مسرعين and he came to me at that time ودي من البات عسرت على دعمتي قوي pastor تجنّوا and how much would it cost is it to lose a life and he meant it and أبجزا خوفيلو مسدرو تزراري we got to help this man we got to do something I mean they are a very faithful family بحلف الديو because of him that is a law I wish to the law because of him a large amount of money come to family that build the Bible you are not small نصاتكم سي أبزلكم نحن whatever you sow it can be part of your future زي أبير رهيب
تن بيتون نحاليو نجر تمليسون عناي سلازي እግዚአብሔር ሰናይ ነገር አለው and I'm looking forward አምላክ ኦሞኒ ዝለህዋት እዚ ስራሕ እዚ ዝዕዮዚ እግዚአብሔር ካግዞኩም እዩ and so wonderful I'm just thrilled ከም ዝኽሪየኩም ከለኹ and what future is holding I'm just بعب حابوسن بعبي مهنت عيني زريهم as قويت أباركم thank you so much and it feels real I can see that everything is the birth of revival I can sense it I can feel it it is here something great أماكل من ساعات كم زخون I don't know you but I just hear the anointing sense of something else as leaders ካልኦት ዝምሩ ከሉ ገይሮም I'm sure ካብዚ ዘመርት ካልኦት የሚመጽሎም ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ታመስለኩም everything ቆልዓ ሁለድ ከሎሲ you don't see it but the seed already is planted ስለዚህ ዕጽምት ገጣጠማለይ ጅማውት ይሕዛለይ ቆርበት ክመጽ and that this is going to be one of the greatest joy in the city ናኻትኩም ትራይ ዘይኮነሲ it's going to serve the community እግዚአብሔር ክረዳኩም አሜን well thank you so much ፓስተር ሙሴ ጨንቅ ይብልና አንተ መዝሙር አቡሽቱ ተሪፋስ ዲ እንዳበለ እጀ ከመይ ከም ዝገብር ተጨንቀለው ፓስተር ምንሽ ሙካ ኮኸብ ማዓሲያት መጽ እዚያ ነገር I don't know what happened ዘም ሰዋዚያተው and we're going to try to get something done I don't know ስለዚህ ታጋይ ያለው he's gone okay ታጋይ እስቲ እንሞክረዋለን እንግዲህ እንዳንተ አይነት ታጋይ በጣም ነው የምወደው this time I am something left in me I think we are connected and in distance I know you now I know you really so I saw the change in you the fullness of the glory of God and I'm so happy and I'm glad to be now together with you in Edmonton but that's not the end of it my heart is full of I'm thinking so greatly we have done a crusade in Asa but I wish to take you everywhere give him a big hand I love this guy you know Paul said something which says nahawaru metankta makkay we may not understand it but by the end of the day so I love the spirit and the character and the understanding and abzan ma'altat abutil kufilna msuq alal kullu I saw the maturity saw the strength and exakh akhaw amla slazwana yes and I don't know how to you know you give me some kind of I don't know how to get it but disco you know hit ويكاب تقريني عن جمرة منات مدان إذا مزمور تفلتوا أنا أنس بزي يسوس تأمامينا إن شاء الله that beat will get me into it سلازي خلنا حافظ بالينا كم يعتقد استحق زنا بارام بام 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 داران 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 no بس بباري دحنا جازانات كان تقريني فيرجن قدفنا بالله كمل we are going to shift تأمامين يكونوا الحج خالد فيرجن يسلوا we are going to get it to another version سلازي all right صبوا الله you taking me off to the other track so that's why I'm just you know hallelujah so beautiful كابزي زمر كمزي حجيسي it's I mean قدم حج مسئلة قدم عمشت عمت سلازي سي I'm take away 5 years from me so now I'm a little older سلازي سي زين من أساس لزقنا I just you know حج churchنا بقلبه تاعي حج خذكرون جميلهم see I'm gonna try if I remember it so but it's gonna be like this you know كلنا عند حد عني are you guys yeah it looks okay hey 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 whoa
down, I guess. Anisbezi Jesus teamamine a lot high too. One step down, I don't know. Anisbezi Anisbezi Jesus teamamine Allahu Anisbezi Jesus teamamine Allahu Anisbezi Jesus. Yeah. Teamamine Allahu Anisbezi Jesus. Come on now, help me. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Put your hands and raise them up. Believe in Jesus, you're never gonna die. Take your brother by the hand and show him the way to the promised land. Stomp your feet on the ground. Don't be afraid to turn around. Shout for joy before the Lord. And don't get caught around the run. I don't care what the world say. I don't care what everybody say. I'm saved and sanctified. Holy Ghost filled and fire baptized. And I've got Jesus. Yeah. Yeah. He's got in your life. He's got in your life. He's got it in the street. He's got it in there. Yeah. He's got it everywhere. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. Yeah. I'm saved and sanctified. Holy Ghost filled and fire baptized. And I've got Jesus. I've got Jesus. Yeah. Whatever God wants to do tonight in your life, time cannot exhaust it. Mountain cannot crush it. Fire cannot quench it. God is about to do something powerful. Yes! You're moving into another level. He's got in the valley. He's got in your life. He's got in the sky. He's got in your life. He's got in my life. He's got everywhere. Come on. Clap your hands and raise them up. Believe in Jesus, you're never gonna die. And take your brother by the hand and show you the way to the promised land. Stomp your feet on the ground and don't be afraid to turn around and shout for joy before the Lord. And don't get caught around the world. Hey, I'm saved and sanctified. Holy Ghost filled and fire baptized. I've got Jesus. Everybody say Jesus. Jesus, 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 oh, Jesus, Jesus, oh. Thank you. God bless you. Amen. Well, ጌታ ይባርኩ. I'm gonna take one scripture. እግዚአብሔር ክረዳአናዩ I'm sure እግዚአብሔር ዕላማ ኣለዎ ካብ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ክንማሪና I'm sure ንገለኹም ሰባት ኣዝዩ ብጣዕሚ it's going to be a great ከመጀመሪያ ብልበይ ውሽጢ ብዙሕ ግዜ I've been thinking about this. It's a prophetic ዝኾነ ትንቢታዊ ዝኾነ and I believe ድማ ንገለኹም ሰባት ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እግዚአብሔር ዘዳለው ነገራት ኣለለ ይዛምን ስለዚ ንመጨረሻ እግዚአብሔር አምላሲ እንታይልስ ንመወዳታስ ዝበለጸ ገይርካ ይብል now ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ኮነ ድማ ኢሊ ጅምል ብዙሓት ህዝቢ እናተዳፍዎ ዳይገብሩ ነይሮም ቃል አምላክ ሰምዑ ከለው ንሱ አጥቃ ባሕረ ገነስ ደው ኢሉ ነበር
أبجم بحرقة جلبا دو إلن رأي توم جففت عسى دما كابتاتن وريدهم مربوهم يحاسبون برو كابتن جلبو أبحنت نايسيمون زنبرت آتيو كاب مدري قرب أرهق كبل اللهم لمنو أبتا جلبا تقميت رمانة توم هزبي مهرم نبرم زربو مسود أخا نسيمون نابت عمق قرب بل مو مرببكم نمقفاف دربي ولو سيمون كاممر ليت بملئتا سعيرنا زحزنا يبلنان بقال كاغنا نزمربب الدربيو إلو ملسنو إذا مسجبرة أزيو بزح عصا حازو اتمرببون تقدم انتم أبتا كالئيت جلبا زلو بس أتوم كا مسيوم كدقفوهم عمل كتلهم مسيوم دما نخلت إنجلبا متحال كسا زقربا دا يقبرو سيمون دما أزم سرعي نسو بزعبات زقفو زلو مكفاف عسا أزيو سنبدا تمسو زلو خلون ياقوبن يوحنسن دك زبديوسن سبركي زنبرون دما خمو سيمون ويتاي أنا حات سب يمو كابا يرحا نابلا أبركي يسوس تدفع يسوس كأن سيمون كاب حجي قفافي سبكت كوني خامو أي تفرابلو جلابونا مدراوت يخان خلو حديقو صعب يبل. Now this is a very beautiful picture. يدافع الله سبات ده قبره نقويتا يسوس كريستوس كسمه ساعات دما نقوي and usually revival نايمشت وين يدي حرقة تريزلو but this time نقويتا يسوس كريستوس أقل قلوت has gone way beyond سلزي early in the morning يسوس كريستوس announcement يقولوني فيسبوك يقولوني أبزلوا سبات navigate جرم أبزلوا ويهم ده يزقورو زماتو now صعبت دم أبزعم بزحاتي ما بزوان زي and they are eagerly كسمعوا دمان سي تأمرات كريو كنا نزبزلوا تقال على أملا كسمعوا and what is the most important حواتي مخناتهم زلنا يو زمن ناي تأمرات سبات ناي تنبيت that is what made بزوح ودكتن بزوح تقام زمسة ناي تأمرات جن أزم سبازي أتم أنت عايزلك على أملا على أملا كسمعوا يدافعوني رو الدهر يمتني رو أني تقتنا عيبت عم زجرا من نجر أنت الله خوينو نسوا جن نابت بحري جن سريد there are people of agenda Christos zelo those people are important why didn't he preach to the people that are needy and greedy of the Saatizi well what you need is a crowd but Jesus know the crowd without those people it amounts nothing he has to establish his ministry already known he famous you but it was in the time selecting and putting the team Masoud Sarho and the atom Takati generation moving to another level he knows that his time is not forever Abzi Madrzi Selazi akin the crowds Zimarat Osabazad who are going to be with me and those people the Mazgar Mokum it's amazing they don't have any university degree certificate diploma nothing they are gafafta asay and this is I think I'm believing and I think the money there are some people who are selected in the eyes of God and it's waiting it's there already እግዚአብሔር ዘዳለው ነገራት አለው soon or later it's going to be exposed you'll be there you'll tap into it but ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ድጽበዮን ዝሪኦን anointed ዝኾኑ እዛ ምድር እዚኣ ትጽበዮ ዘላ ህዝቢ ዝጽበዮ ዘሎ in and out እግዚአብሔር ዝደልዮ ዘሎ so many people ዝዳፍኡ ዘለው ኣብ ዝዕዋን ዝግና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ረኺቦ ኣለኹ ዘይኮነሲ his mind is after those people do you know that God wants you the finger of God is upon you you are at the agenda
You are at the list of Christ. More to come. أناتم كابتن إحنا نريون نحاسون العلي. እግዚአብሔር ዘዳለው ነገራት አለ። It was not the matter of having crowds. It's a matter of having leaders. صباح نقول نقولتا يسوع كريستوس تكيهم سي that ministries not العالم. And now that's what I see here. There are some people who are going to reside at that level. እግዚአብሔር ከተሳአኩም መጽያለ. And let me tell you, your ministry is so needed. And tomorrow, you'll see that. ኣብዚ ዝግበር ዘበለ ሁሉ ኤግዛምፕል ከሆነ ናይ ዝበተ ክርስቲያን ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ካልእ ብዙሓት ቦታ ካብዚ ቦታ ተላዒሎም ከይዶም ካብዚ ሒዞም ሓዊ ኣብ ካልእ ቦታ ናይ ሪቫይቫል ሓዊ ዘቀጻጽሉ ካብዚ ቦታ ክለዓል እዮም. And God is putting together things. ናይ መንእሰያት መራሒ ኣገልጋሊ ናቲ ቸርችና ዘሎ ስዊድን ተወልደ such a nice and precious guy. He's got a gift of ability communicating. And I'm forcing him to speak English. He's going to travel all over the world soon. Because what we see now, and I'm telling you here, think big, but start small. So they were at the list. أجرمكم ويتا يسوع كريستوس he came on time on target. ده قبل رسالي حمو مرببهم كعزم صريح حمو. I don't know. Now listen. Actually ويتا يسوع كريستوس he's not interested to teach. جنزم سازياتهم مربوهم عاطفهم كخدو يلهم ليت بملؤ تسعيرهم حج جنان تام ده حصلوا let's go. مناتهم time is over, business is over, bankruptcy it will never. If they wash their nets and folding it, it means for such a long time they're not going to come back to it. قال يقولهم سوات مربوكم تعاطفوا زلوا concerning your business, concerning your ministry. بزعبا أقلقلتكم بزعبا زخونا. You are just here. كم زي أي كونني لكم مرببكم زعاتكم زمان. Tonight እግዚአብሔር ድላይ ካግባር. I'm ready. ምናቱም በአኻትኩም ዝድሕኑ ነፍሳት ኣብዚ ምድርዝን ኣብ ዓለም በሙሉ ማዕለያ ዘይብሉ ክኸውን. Don't you ever undermine what is in the inside of you. እግዚአብሔር ብዛዕባ አኻትኩም ዝሓስቡ ኣዝዩ ዓብይ. You may not think. I never thought that anything good is going to come out of me. For some reason, my passion was way beyond. I read the Bible every day. How many times? I don't know. Just, but my English 100 times I went through. Every day, every night was nothing but the Bible. Academically, no, my English has never come from college, from school. It has come from the Bible. The only thing I know was praying, reading the Word. But one of the King James Abi Bible in Nero, and it was big. I never left at home. I read my Bible where everybody showed it now and everybody gazette is comes to me iPhone I never they just live by another man in ati gazette and it has happened many times. أنا يرد أنا نيرو أباس كأتقوله أجاننتي واج بلو أنا تي أجاننتي واج مبالونا يفلتوني مناتهم epilepsy مثلاً حنسوي ده literally أبكرمك أنا خوفي لسه مس أتوخذ واو إلى واج لا سام I did not know كحجزا فتينا دمانسي don't رد أني قالوا سبات كحجزا خلوا it's okay
What happened is that I wished it has become so big and monster. I became elephant in the spirit. There was a manifestation of the supernatural power of God. That's what happened. It was not because the Bible is good. It was because of a supernatural power. There was so manifestation. They don't know anything about me. Just by the word that came and proceeded out of my mouth and the sound of the power and the anointing in such rate and demonic forces, demonic powers, they were just the hartum ta'addu zugabru nagar selesa anunta nagarat ilom say they gave me in charge. Harb al-huriyati marhamati. Who are you, by the way? شو ما بكشنا يتسرح نيرا to survive. ስለዚህ ዑተይተን መናኩንተን ፋርኬታታቴን and I preached them every day and they were my friend. I loved it. ምክንያቱም ሙዚቃ ዘለኹሉ ማሽን ችችችኩልኮሎሲ that was my hiding place to get just loose in the Holy Ghost and the anointing. It did not stop me from preaching. It was in me every day. ንገዛይ ክኸይድ ከሎ I was full of the Holy Ghost. ምሎ ማዓልት ክጽልየ ዝውዕል 150 زغن صراحة. And I did not go disco. I did not go anywhere. The ladies were crazy. They want to take me and hijack. It was just, but my heart, my passion was for the Bible. Everybody shaykh so my private room was bathroom. I was reading the Bible. My tears was coming every time because sometimes the Holy Ghost will come upon me and I would not know what to do with it. Then I run to the bathroom. Why? Because the Holy Ghost. Ministries at home. It's not because I asked for it. It was because of the manifestation and the supernatural. Sabat quod kolo, Sabat comes on. They ask me, who are you? Roland Vols the Baal, they saw something in me, say, hey, Nana, you are an evangelist. And you are full time and everything. I've never asked for it. When you are operating in the supernatural, you don't have to knock anybody's door. They will knock your door. We need you. The nation is going to ask after you. You're going to move. South Africa, do you? Africa, do you? America, do you? It's time for you to understand. Don't you undermine. All you need is the Holy Ghost in your life. It's not a talent. It's not. The difference is the anointing. And that's so. It happened many things. I went to the kid. My mother at Sanabot Kollo, Mr. Sanabot Kosavai Nebra, a 10 Manaku, 10 Farkita, I'm about to change a position now. He is creating a platform for me, and I'm going to preach for the people. Hallelujah. And ever since I'm preaching the gospel in every nation I have been, of India, of Australia, of Africa, of America, of Canada, it has taken me, the anointing has taken me everywhere. And yet, I'm not yet old. I'm going to go beyond. Why not? Why not? ኣብቲ ቦታ እቲ ዝነትዕ ዘይትለይ መንእሰያት ተላዒሎም ኣለዩ ክብሪ እግዚአብሔር ተገሊጾ ኣለዩ why not that you become vague visare that you will show people this is the way that everybody is full of glory fire the Holy Ghost the revival the Spirit of God ኣብልዕሊኹም ምስተገልጸ hallelujah west and east and north and south are coming ጎቦታት ተሳጊሮም ክመጽኦም ባሕሪ ተሳጊሮም ክመጽኦም እቲ ንዓኻትኩም እግዚአብሔር መዲቦ ዘሎ ዓይኒ ዘይረኣዩ
بسن زي سمع عبل بسب زي تعصب مستنكر زهنا እግዚአብሔር ክገብር አሜን ደሰማ so ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ by purpose መጽ strategically እንታይሉ ብዙሃት ጀላቡ ደኔረ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሃት ጀላቡ ደኔረ why out of all ጀላቡ pointing after I Simon ጀልባ ኮፍል ዘለ because those people are tired አማምሮም ዘለ ሕጂ እንታዩ መርበውም አጽፎም አለው ነው ወይ ጊዜ xሳና ቦት ወይም and they are about to go again on time on a target and purpose strategically መታን ኮፊሉን ቃል አምላክ ሰምዑ አብንታይ ኮፊሉ ከጀልባ ንስኻት ኮንት ኸሊያ your house አጀልባ ሐዳርካ ቤትካ ንስኻ መጻይኻት ኮንት ኸሊያ Jesus want to sit in you you are the most interesting up to now to agenda he's saying can I come in can I sit can I fellowship with you I want to see something tonight someone is going to take this capture this ምክንያቱም አእምሮኩም ዘሎ ሐሳብኩም I'm going to get my degree I'm going to be this and I'm going to be that I'm going to be this all the list is it's okay ወይታ ገና ብዙ መንገድ እንታያለው ጣልቃ አትደልልኝ want to come in ስለዚህ አብዛ ጀልባ ደخوف ከብሊሉ ሲሞን ደማ I think ምናልባት out of courtesy okay after all we haven't one this was not happen አጋጣሚ ሆነ ሁሉ ሲ እግዚአብሔር ዝገብሮ ይፈልጥ can you imagine እዞም ሰዋዚ አቶም ናብሮኦም ዓሳይ and they live with it so for I mean ግደፍዎ ሞኒ አሻሓት ግን at least 10 20 ወይ 30 ሲ it's a normal እንዳገብሩ ህገፍ እንተን ጀላቡ እተን ዘለዋ ጀልባ ድማኒ ክልተ ዴናው ዘለዋ እንተ ዘህሎ ነይሩ ገለ 30 40 ወይ 50 ወይ 100 አው እንተ ዘህሎ ነይሩ there is no way ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሲ እግዚአብሔር ሓደ ነገራት ማዕጾ ከዓጽ ከሎ he have a purpose ነገራት ከይሳለጥ ከሎ he have a purpose ሓደ ነገራት just up no ምርዳ they don't understand why ግን for the first time in their life they haven't called one don't መንፈሳው ነገር አይረዳውም እኔ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ he is in control he's in charge he knows what he's doing he's after them I'm telling you እግዚአብሔር he's after you the question is where are you adam አበይ አለ ኃይሉ some of you must come back to your sense አበይ ዘለው እንታ እዝገብር ዘለኹ adam አበይ አለ ኃይሉ he never asked that question to Adam for the first time Adam ካብቲ ክብሩ ወሪዱ ካብቲ ዝነበሩ ዕላማ ወፂዩ ሕጅግና ቆጽሉ ተኸዲኑ ካብ እግዚአብሔር ተሓቢ ዘሎ some of you are hiding yourself you're running from the truth you're running from responsibility እግዚአብሔር ግና አብይ አለ ኸብለካል he is going to bring you back he's going to use እንተ አድሌ he's going to put a hook in your jaws and pull you ናብቲ እግዚአብሔር ዝመደው ምክንያቱም ዝተፈጠርካሎ ዕላማ አለይ መደብ አለይ ንስኻ ዘይትፈልጦ ገና የጽምትኻ خلጋገብ ከሎ ጀማውት ገና ካይ ሓስካውት ስጋ ካይ ቆርበት ካይ ለበሰ God has already assigned you was an assignment ድማንታ ያለው መስለኩም anointing ሰብ ሓደ ነገር assign ከሎ I believe for everybody who is assigned assignment the task ተዋይብኩም ዘሎ it is with anointing it is with authority you have to understand when you are assigned by God za mahbar zi amina na'akhatkum ezbotazi mar'atan agelgaltin when you are assigned from above na'uzu khawnd ma kalatin tsagga እግዚአብሔር ይሄብ experience will give you ዳዲ ነገራት ቀስልኩም ትማሩ ነገራት but believe me na'uzu khawnd እግዚአብሔር ዘቀመጠው ጸጋ አለ now ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመራሉ
زم سوازي أتم كا they have no choice دا يقبروا له كوفي له يسمعوا له أنت أي تزاريبه I don't know but I just believe ويتا يسوع كريستوس ولا نتكراود ونتقنا but his attention علامه نماني زم سوازي أتم حارب ويتا يسوع كريستوس أبتجال بخوينو استي مربوبكم بزش شنغزي دربي بتعنسر تمل سنتاينيرو ويتا احنا كل ليت بملؤ سعيرنا حنتكو ايرغبنا can you see that can you see that the agony the pain bankruptcy ain't no good is going to happen in their life زبلعوا قلعت الله زمقبوا قلعت الله نالبات دماني جزاخرة all this night نعاتهم is mind blowing ليت بملؤ تدمانين نابزن نابتنا بيلهم كل تخجروا زلهم كيلو I think okay for a while نتوب نمشيتوا زمن لسه زغنوا نتمر بابا متاعي مجبرون أي معصفون but because they sense and they feel sorry هذا نقرات when you are in the position تجزي أبي زمد كونكر the anointing follows when you out of كمنا جزي أبي حسب بزوجنا قراتي تقول so لذي قويتا يسوع كريستوس he used the very thing they understand to pull them are you ready my question is where are you أبي الله in terms of the ministry the second question I'm going to ask you is how قبل do you only live for yourself? Think of what God can do. I was just 24 years old. سيقولك عسران 4 نازل لكم يدكم حرفا. عسران كلتهم. عسران حدا. Okay. سخاتكم كنين. Are you guys 15? ايش سين؟ Okay. كاب عسران سقع 3 زلهم سوات يدكم حرفا. Okay. ده أتي calculation ينبارتك خمي جيرهم لحد السلسل. Absolutely أبي وتي وش تزجبره كابت حجي زريو زلله I have seen at this age I have seen when I was in India I was just only 25 in Bihar city what I saw there قاتلوا نايلون نسيم دلله حيزم because it was absolutely their territory ناقين فلتنا عسرت حمشت شيء تأكيد له and they were gonna kill us police تزي متنيرو not police again from police at oh my god you know untai save comes together as I was preaching in the power of the Holy Ghost a blind man he stood up there I can see the fault one when you are in task the anointing the supernatural power will follow you when I was in Uganda in Bihar Bahal Botam and we were preaching there it was just demonic forces is a bad but the last thing we were going to do a grenade there is not capture what because it was so messed up one more chance I was preaching there at Bihar up to not at the market and what happened was that a man that they know completely I mean see it at the age of 40-45 blind and God up to crusade ground he just bam and felt you دحروت up to وجع مسكون أنت إذا خون زلنا he just not doing it I was blind now I can see you know what happened the same day 400 سنة تقبلهم why because of the supernatural power ministries أثروا أنا بخال ما قد يكون I could have stayed in the kitchen Christian now and see but God said I'm going to take you I'm going to change your position he saw my desire even if I don't have people I was preaching for the forks and knives had exit man of forest that's the only place I can preach but what I never ran my passion was there you have a passion there is a desire in you እግዚአብሔር ከአንተ ሀገር ይመስለኩም ነትዘለኩም ውሽቲ ቫርክሊሄት በሰንስ ሹነ ባር ሪል ከሆነ እግዚአብሔር ከገብሮይ
እግዚአብሔር ክገብሮ እዩ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ደቅ መዛሙርቱ እንዳይሉ ኦኬ ጴጥሮስ በዝም ሕጂ ከን ኢማጂን በአእምሮም ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ማሲ ግን ሓደ ቃል ተዛሪቦ we don't understand it's not logic but we trust you it come half up استحافظ don't be shy this is a time for you to really connect say this God ጎይታ ኢየሱስ አይርዳአንን ከመይ ከም ትገብር አይፈልጥኒ ግን አድሌታ አለኒ ጎይታ ኢየሱስ ለማዓንቲ እንካምቲ ይመጻለሁ ነባ if he can do anything በዛ ህይወቴ እዚ አንድ ሓደ ነገር አለ አበይ ዝጠቅም ነገር አለ ኮይኑ use me I am ready I want to take this serious ምክንያቱም እዚ ሕዋቴ ለማዓንቲ እግዚአብሔር ንዓኻ ደሊ ይመጽ ዘሎ somebody is going to take this because the anointing is going to saturate from the top of your head down to your feet something great is going to happen this is going to be the beginning the injection of the Holy Ghost the infusion እግዚአብሔር infuse ክገብረካ ይደል ያለው now between you and your miracle there is only a time مربوبم زرقيهم እንታይ ነይሩ as usual እንታይ ክገብሩ ነይሩ ክጽበዩ ነይሩ it's amazing ተስፋ ዝቆረጡ almost they are at the mood of sleep ቤት በሙሉ ጸሎት ንዓቶም ቀትሪ ጸልማት እዩ ሽዕዮም ዝድቅሱ ለይቲኦም ሞር ስርሖ ሕጅግን ዳይለሞ at your word ከም ቃልካ በቃልካ እቲ ቃል ዝበሎ በቃልካ ግን ክንገብሮ ኢና ኢሎም ከም ቃልካ ሆነ አይኮነ because ከም ቃልካ እንደከርከነ they really trust ማርያም ከም ቃልካ ይሆነ ሌላቱ they said okay if it's going to be something wrong you take the responsibility now we have tried everything what we're going to prove you wrong so this is what they are expecting nothing ምክንያቱም ድሕዳነ 30 ጊዜ the whole night ፈቲንካ እቲ ዝገበሮ ግን ጽቦ እንተ ዘይተረድኦም እንኳንሲ ግን በቃልካ ነዝበርበ በዚ so be it according to his word now መርበቦም ደርቢዮም ሕጂ ይጽበየሉ are waiting don't think that are full ዝኾነ ሙሉእ ዝኾነ እምነት ዘለዎም አይመስለንን ግን they want to prove it anyhow ናሃደ ደም ተዛራሪውን ሲ እንታይ ሞገዳ ሓንቲ ፈቲና ሲ if it doesn't work it's okay ሓጺፍና እንዲና ሞኔ ሓጺና it's all right and that was the beginning for their future bahar something about the fish كلمة حجنا جيركم الله وبحسب من هنكو بس ندنا هنقرأكم because I was absolutely the struggle I went through a ministry you know I was going through hustle fire but it was just tough you know I was just I was just walking shefef the heaviness and the burden of the ministry is just not easy but ministry the church was too much to carry Frankfurt نابقل عد خير لك حلف كله خدين by perfume store حلف كله there was a plastic fish it is electronic ريهم والله هم plastic fish زدرف ويزمر and that was my experience ምክንያቱም everything መንፈሳዊ ነገር ያዘላግ ዘራኽወን ዘላግወን ይላል ከሐልፍ ከለሁ just censor
أنا حل كله. He just turned the fish's face and then don't worry, be happy. I say what? It was God. God knows. How much heavy it was on my shoulder. What? قريب من أملاك ترى أخوينا خدك جميل إلى كيد الشغل والسبب لراه. Come, I must go. Just don't worry, be happy. It's just there are so many things, but don't worry. Be happy. And my message to you is you don't have to worry. مناتم እግዚአብሔር ዝሓዘልካ ነገራት አለ እግዚአብሔር ዝመደበልካ ነገራት አለ ኩነታት ከም ትንስኻ ተሓስቦ ዘለኻ አይኮነን. God is about to give you another level of blessing. ዘጨንቐካ ዘሎ ኃይል ከም ዘይብሉ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ክወድቕ እዩ. Everybody say ንገርዎ ጆም. Come on, get it done. Let me hear you. Come on, Pastor Musa. What happened now? Come on, see, say let me hear it. Don't worry. Be happy. Pastor, don't worry. I'm sure Hajib Gazaham Koikum Galak don't worry. But understand, it was a message from God. God uses anything, but for me, that was an experience that I know God was telling me, don't worry, I'm in control, I'm in charge, everything is going to be all right, everything is going to be okay, don't worry. You know what happened? I got my feet stuck. I feel light. I got the message. Now playing there was a song echoing in my ears. Don't worry, come on. I just wait. I'm telling you, I was happy. I was light. Why? Because I believe God. My plastic fish is talking to me, and I know God was in charge. Whatever it is now, heavy on your shoulder, don't worry. God is going to fix it and put it together. God is going to go before you. This was a message for me. Hallelujah. God spoke to me. I knew this was from God. Hallelujah. Yeah. Can you imagine? እዞም ሰዋዚኣቶም ይጽበዩ ኣለዉ ዓሳታት እዮም ጽበዩ ዘለዉ ግናኸ ዝገርመኩም let's prove it ኢሎም and what happened now ክነግረኩም ደኒ when God tells you something and you are doing it then the anointing follows. The blessing is because of the obedience. Are you taking this serious? Loma auntie, I am ready. Do whatever you want. God, it's a bekum barakat Allah. It's just between you and your miracle. It's only one step. You can leave the whole. Forever in time they would stay there. I mean, again, this was the beginning of for their glory shifting time. Loma anti shift is got So, what happens is, probably a uniramim. But for a purpose, Matthew net Marabdi, Riomo, Adam nits out of the never now, Mesmur. They can't interfere me, but sure. You cannot get me, you cannot get me, you cannot get me, you cannot get me. And I showed any. And I think the fishes understood. You can't have me, you cannot get me. When they are ordered, there is a commanded blessing into your life. When God ordered, hallelujah, nothing can stop your blessing. They will move, hallelujah. Mountains,
God is about to take it to another level. The Amen and Xavier Kibriya Bitaetan Eletan. God is about to take you out. Hallelujah. Na'akhazita azzaze. Na Xavier Barakhat Alloyu. Even Kohat Kazazim. Hallelujah. Abbarakh Mugumuham. You are anointed. Xavier Tsawaka Sabiha. Xavier Tsawaka Sabihi. Xavier Delikazolo Sabiha. Xavier Demam Intahab. Hallelujah. Nabaharg Zay. Nugowatat Kazay. Xavier Zagoro Nagaratali. They will obey. Some of them were flying. You know, they were just moving. Gilium Cap Dallas, Gilium Cap Texas, Gilium Cap Mexico, Gilium Captain. They were moving. I'm not having them. Why are you going so fast? I am commanded to be a blessing. They were just coming. But you cannot have it. They were just shooting like a basketball. They are going to move. Hallelujah. Hallelujah. And you're not going to ask them. Asa represents nefsat. Hallelujah. I am prophesying. I am declaring. I decree. Na Xavier Kibri. Na Xavier Alama. Na Xavier Kibri. Hallelujah. Rakada balagando shtele brabagando. Ezibota zkhmali. Xavier Allah. Hallelujah. Saadu tsallemti. Jew and Gentile. Captain. Xavier Kamal Omi. Hallelujah. Tarika khluwati. Xavier baita khluwati. Akababi. Hallelujah. Xavier community blessing gabrekai. Things are going to come. They will not be an X generation. بزحات إريترايان عبد عدمهم زلوا كأن نقدخ موت انتهى قبل زلوا. They are the X generation. أيرهوا أيتقوا حبرة سوى يتقبلهم كبيتسب. Everything is failing and they are thinking suicide. حجنا أجزاء رمد خدلي هالليا. أبوتاتهم أديتاتهم حزم متيم أبزت أتغى أغتفوس أبزت أتغى أغتلوت إلهم حزم ممكن متيم. And I see a future. Even ambulance أغمتغلو doctors أغمتو حكمنا زي رغبسل. They will come here. Na Xavier Kibra, hallelujah. Garom Kusugumi, hallelujah. The Tasara Agmar Kuluk Betatasi, Sansalot Betatasi. God is about to do something mighty power and displays the Amena Amen. Even Xavier Kibriabo. Come on, Xavier Kibrahabo. Hallelujah. The Ta'azza Barakat Allah. A commanded blessing. نسخات يتفلتوا قنا أجزابير زعزز بركة عليه. نسخاتكم يتفلتوا زتعزز نفسات عليهم. Captain كمتيهم هالليا. And now they are start to think. They are starting. مناتهم أبجزا يزرار بلو ولدي يزرار بلو. زودنا زاقولنا زيا. حجنا أبزخيت نبتغيتخون. انتينا هنقبر زلنا. Whether they believe or not. نايز ما حبر زي theology و doctrine ما أمنتكم ولا تزيتردون. قنا for the sake of their children. مناتهم instead of X generation added. Nay drug, nay zin, nay tafaatim kabzkhonu, gnaakhe ba'alatim hizumum kumatiyam. It will be a double blessing. Nisatum kudhniyam, dakum kudhniyam. Salazi the blessing will be. Nazima atu. That's why hajj kabzkhonu tazalana. Because it's time for you to go out. The walls are going to break. Manatum ma'liya zaybulan nafsat kumatzayin. Captain nisqatkum tahaswa li'la aqm sab khawani. Haraza amana amin. What happened? I mean, you guys, I know they wasn't. Are you guys, when they say they come, you know, come on, give life. You know, God wants to give you fire. Come to Samson that's what God is going to do. Allah give us a document. Everybody say fire, 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 fire. حوي كتمات الصبيه زلنا نقرأ نعاتكم. God is about. Oh, I feel the glory. Yeah. Somebody take it. Examine لما أنت حدش نقر. إزين رأينا له. I will not be surprised that the next 5 years. Concerning as a group, it's going to be worldwide. Hallelujah.
كسحبوه خلو انت هادي زبل أقدموا سي لبهم يتسيروا they were broken just they did not know what to do حجيجن لب من انت عايزو مرببهم زي كون باللبهم زي كون سي من يتسيروا مرببهم I can see كابز وقت أزخد وصخر لهم I see because it's not enough عنتو يقول لي this is not enough حجي we cannot do more so we need انت هاي لو مسلكم سي مرببهم مليئو كال مربب كال جلابو دماني أدليهم يزول أيكونه am I talking to people are you guys with me እዚህ እግዚአብሔር ገበር ደሊ ዘሎ ናታትኩም ጀልባ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይዘን አካባቢ ዘሎ ገለገለ ብፍታው ንኻልኦት ሰባሲ እዚአቶም ንስኻትኩም ሓዝዎም ኢልኩም there will be one in downtown another Peniel church there will be on the south and there will be on the north there will be on the west ኣብዚ ቦታ እዚ ዝኸውን ነገራት አለ ብዙሓት ጀላቡ ብዙሓት ቤተክርስቲያናት እግዚአብሔር ከላዓሊ ኣብ ካናዳ ኣብ ቶሮንቶ ኣብዘን after because the fire will extend way beyond your imagination God is going to take you way beyond ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነ even ኣብ ማእከል ጻዓዱ እግዚአብሔር በረኸት ክገብረኩም እዩ ሰማይ ኣብ ልዕሊኹም ክኸፈት እዩ ክብሪ እግዚአብሔር ክግለጥ እዩ ኣረ ዝኣመነ አሜን this is what is waiting for us ማእለያ ዘይብሉ ሃብቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብቲ ንስኻ ተሓስቦ ንላዕሊ God is going to about to do ካብተን احنا نحاسو انبزاع زيزو كغبر زكالو እግዚአብሔር አምላክ ንዘላለም ስሙ ይባረክ ከማን ነዝ ጎይታ ዝኸብርና ሃቦይና አረ ኢየሱስ ጎይታዩ አረ ኢየሱስ ጎይታዩ አረ ኢየሱስ ጎይታዩ I'm telling you ናይዝ ዘመረት ዝዘር I'm telling you it has መዝሙርቲ አስነ ነውሕ ጊዜ አምንታይ ሒዛን ይርክሱ ኣብ ቴሌፎን ቢከና አይ was a message ለካ درفي حدا يوتيوب آتيم سر أخوسي حدا درافة جني was prophetic نعي سلازي أب حدا بوتا حزني نيرو إن تليفوني عاد أخوان أنا don't worry لك هسه ويلي باستر تيدا أخوينو he's I mean literally حنت حفتي أنت باستركم درفي يسمع إلى تغراغيرا not my pastor I know him لا تغراغيرا دحر أنا دماني كقبت أن حدا معلت تاريخ زارب كله ويلي تزبلته بحق إله what happened ده حدا مسرد أخواجن زي تفلت أنا قرأت but you know نعي قدي وزم مسج حججن حدا زي كونه بلاستيك زي كونه سي عشحات زخونو choir كوينو كمت زخون you know نتمرب مسابلس every one of them the choir I see that they are going to be a choir Geliom they are going to play here guitar duo drum I see that they are going to worship they are going to come they are going to be free from drug they are going to be free because a lot of people are lacerated I had a girl I mean see men is a teenager abotatum adetatum nahan atxalli xidrilom zahawo khab ertra amman gadiz ammatan they are so lacerated their mind is crazy and there is no I'm telling you so many things እግዚአብሔር ግና is going to bring healing ሰይጣን ደበላሽው እግዚአብሔር ከጸብቆይ ናይ ብዙሓት ሰባት አለው ዘይ ዛረቡሉ አውሽጦም ግና ነው ዝተዓመቀ አውሽጦም ተቀመጠ ንዓመታት አውሽጦም መግለጽ ዝኾነ እግዚአብሔር ግና ሕዋተይ ፈውስ ኸምጽ ሃሌሉያ by the holy ghost ብዙሓት ሰባት ክፍወስዮም አእምሮኦም ተጨነቀ አውሽጦም ሒዞም ዘሎ ንማንም ሰብ ዘይ ዛረቡሉ መንፈስ ቅዱስ ግና ሃሌሉያ he is going to bring it out rabagando shtele rabagando I see مرببهم سجاز التسكون دار سجرمكم ده جنقهم عسان دينيرو that was the problem حججنا سيموري what's happening عسا تجفيفو ناتاتهم جلوات راجيكون نايكلات مليو جنان تايبسي نقول حديقوسي أدري ويتا يسوس
this is what I came for. Imagine, ክንደይ ሰባት እዮም ዘለዉ ማዕልያ ዘይብሎም ሰባት እዮም ዘለዉ they are there ግን the focus ታላምባዲና ኣብ ልዕሊ መን እያ ነይራ ኣብ ልዕሊ ጴጥሮስ ኣብ ልዕሊ ያዕቆብ ዮሐንስ let me tell you talambarina no maanti is after you. God is looking for a man and a woman. Would you say yes? I don't have much. I don't know. I've got so many plans. My business is going well. I'm thinking this and that. Things are working. It may be okay. Would be today, Pastor, I'm going to be 100% for Jesus. I'm going to be serious. If this is the future, I will give my life. This is what I want to give it to you. Let's pray. Now I know you have a lot of things in life. For a minute ግን ዓይንኹም ዓፂኹም ወላ ድንን ኢልኩም ቅሩ ክትሓስቡ ይደልየኩም. Would you today? You know what you are struggling with. ያዋት ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ክልወጥ ርኢ ኣለኹ. ኣብ ሸወደና ብሓደ ቦታ ብሓደ ትምህርቲ ቤት the school opened. Tom tamaharot ba'latom im hatiyom desta metsi unta qal amlak sebkana ndalina. They just ask alamawayan im zfolto ነገር የለም. But God opened the door. ኣብቲ ቦታ ተኸይደ ወንጌል አገልግሎም 17 ሰባት ጎይታ ተቀቢሎም ካብኣቶም ሓደ ክሪስተር ቦሪስ ዝበሃል ሎሚ ኣብ ዓለም እንዳተወዛወረ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ብትእምርትን ተኣምራትን ዘገልግል you don't know ኣብ ህይወትኩም ውሽጥ እዛ መዓልት እዚኣ እንታይ ክትወልድ ከም ዝኾነ never know what God want to do in your life. I've given you what I really believe. Now, where are you? زعبها ترايد عزلها فاتك أبي هلو يسوون أبزي كال قاعد ترايد زلو violence, crime, blood, gangsters. الله دي بزبوت هذه violence أبزي ختم هذه الله دي من حد هدوم زكاتاتلو أب drugs زلو prostitution this and that. نعم يتصبي خلو taking your ministry, your calling serious. Think of እግዚአብሔር እንደራን ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ለውጦ he will change your life. Pastor, I'm taking my calling tonight. I'm taking it. እግዚአብሔር በአይከ ገብሮስ ደልዘሎ ምልክት ክኸውን ቤት አምላክ መጽኸሎ there is no agenda ግን to love Jesus ካለ ነገር የለኝ ሎሚ እግዚአብሔር አምላክ ንልበይ ተዛሪቦ and I'm giving my life. I want to walk 100%. I need this, what you said. I want to see your hands. Lift them high. Lift them high. Lift them high. I want this anointing. I want these things. I am ready to go. I don't know what is going to happen, but I am going to give my life 100%. I'm taking my calling 100%. Daily anticipate I'm going to give my life. I'm asking you again, because there is judgment or blessing. If you yes, there is a blessing, there is a task, there is anointing that will follow you. But if you reject it, God says, I'm gonna demand them out of your hand, the blood, because the Bible says that I hear the cry of Kyle. And he's waiting for you to respond yes. Wherever they are, I'm going to pull them, I'm going to bring them. Ain't not going to go home this way. But tonight there is an anointing.
ክእለት ኣይኮነን ሕወቴ ability without anointing is just an entertainment but when you are anointed by little ዳዊት ቅቡእ ስለ ዝነበረ ብሓንቲ ፀፀር ንጎልያድ እንታይ ገይርዎ it was the anointing that made a difference do you want to be anointed እግዚአብሔር ክትቀመልካ ከናፍርካ ክፈትሖ የዒንትኻ ክኸፍቶ ብለይቲ እግዚአብሔር ክዛረበካ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ደው ክትብል ኣጋንንቲ ሓይሊ ከም ዘይብሎም ራዕራዕ ክብሎ ፊውቸር ክኸፍተልካ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ክትቀርብ I am ready pastor pray for me እትብሉ ሰብ ኣሎ ማዓንቲ ሓፍሎ ኣብ ዘለኹሞ I'm going to pray for you I'm going to pray for you ሓፍሎ hallelujah ታጋይ take the music I'm going to pray now come on ሕዋቴ ካብቲ ዘለኹሞ ናብ ዝኽትመፁ ኢኹም ኩልኻትኩም tonight is going to be a change of life come on you take in your ministry God is going to take you by surprise ኣብዚ መፅኹም ወዳኩም ሓፋ ቢልኩም God I am ready to go I cannot sit I'm not going back God whatever it is I'm ready يهوات حقزن يزوم سوازي أتم هيوتهم زلوت اللو معالتيو come on بوتال لي بزي come on بوتال لي على الوزي سوات من دان come on la crore balabagando stile brabagando I'm telling you my friends this is the beginning of the adventure that God is going to do in your life come on and I see the glory of God I see the power of God I see the Holy Ghost come to sub the hasaway konan come to alai the hasaway konan the agenda of hell the agenda of the devil file night almat luma ant qadadi እግዚአብሔር ግን ሃሌሉያ ሰይጣን ደሐሰው ሞት ሰይጣን ደሐሰው suicide ሰይጣን ደሐሰው ጸላለ ሐጅ ግን አቤት እግዚአብሔር አምላክ ዘተخለ ወይኒ ተተخለ ጽጌረዳ ተተخለ እኖ ዘንባባ ተተخለ ና እግዚአብሔር አምላክ በረከት ክትከውን ይኻ something is going to happen tonight hallelujah ማክራባጋንዶሪያ ቦጋንዶሽቴ ተሊም ወዳ እግዚአብሔር ዝልውጥ እግዚአብሔር ይህዋቴ እዝናብ ስመምጻኹም ስንገዛ አርሱ ሓደ ስቴፕ እዩ እግዚአብሔር ይዝገብር በራም ሬዲዮ ጋድ ናብ ዝቅድሚት ብድሕሪ ዘለኹም ኣብዚ ቦታታት አለ አምጻ ብሎም because we need to be close to each other hallelujah I am glad that God take one step ቶም ዕድል ዘለኩም ንቅድሚት thank you Let me tell you something. This is, I mean it as it was Allah. If it was only this, إذا ما عملت زيا إذا بوتا زيا إذا سبكت راي سبيخة ناب شودن ده تمليسة that is worth منياتهم أبزنا جرزي أبزي أباخاتكم إجزي أبير كجبروز مدبو نجرات علي نقالهم تداليلكم زنا برغ نجروكم suicide الماتيو كفو نجري إجزي أبير جنا منتلكا إجزي أبير جنا أوتساكا إجزي أبير جنا لما أنت هالليها كم تني إرمياس قل I تبل I have determined you I have sanctified you I have anointed you جنا خيت ولدك خلها أما هتنا دقا خلها فلتكوها كباكوها توعكوها إنه أبكر مسبات أبكر مهزاب دولت بليها كتكلها كتبنكسها إنه يبلك الله هالليا إجزابير مغوسكا خوني إجزابير بعبيد إجزابير بخبري إجزابير بحيلي كسجا جركاي إزمو داتاي كونن ماكرابا غاندو ريالا بوشاندي ليماراماندو ريالا باغاندو شيندالا باغاندو ريالا باراباغاندو راباغاندو ريالا باراباغاندو حاوي منفس قدس يوردالو كبر إجزابير يوردالو نا إجزابير نجر يوردالو إجزابير متي الله 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 أدعوكم حفا بكم نا إجزابير نجر تقبلوا حج متي الله God I'm here God I'm here God I'm here God I'm here God Hallelujah 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 لما أنت زلوت نجرات علي كقدفوكم زي كل تقابل عليهم قلتي كقدفوكم زي كل حوي هبدك أسكم أم تساكم أم مبلعكم أم مستايكم أم تغروا تبلغلو بسعودكم نا إجزابير كبر غلي نا إجزابير حيل غلي أجماد كبت أتأسي حيل تلمات كبت أتأسي أو
سيبرا باغاندور يالا بربا اتنتيف لحجن التعاغازينا كبر اغزابير وريدو الله هذا هم سوالو ما انت منفس اغزابير كتنكفوكم كبر اغزابير ابل عليهم كوردي سماء ابل عليهم كفتي هاليلويا هاليلويا حاوي 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 اتحومت يا الله 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 ياي رباغادور يا لباغادور يا لباغادور ربابا إراكم حفا بكم تقبلوا نا إجزابير كبر متي الله نا إجزابير كبر متي الله نا إجزابير كم زيتم صالح ربارا باغاندور يا لبو نا إجزابير كبر متي الله نا إجزابير كبر متي الله ما كرارا يرأين الله خبز وتا زوتو الله يم هاللويا زتنسل سبات الله يم هاللويا زقبو سبات الله يم إجزابير متي الله 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 هاللويا هاللويا إجزابير أملا أبيوت كاز جورا نجارات الله you will never be the same again every demonic force أغا إنه إجزابير بلا كله كتسك لها أبصلمات حيل زنقانة كلي تسيخ باور ركلا باغادو يكرا باغادو ريلا باغادو ريالا بارا بارا إجزابير يوت كاخلوتوي نسنت كاخم نسرق حدسي كم كلام عندنا كتسيخا إنه قوتاتهم مدرهم كتمئسيخا كتورسيخا إذا إجزابير عمل لغا تحيليا receive the power of God oh come on lift your hands إجزابير عمل مساق علي yes خازيت فولت أنقرات علي God touch him now touch دارباغان دوري البوش يسوس قويتاي سم إجزابير عمل استبارك يكون متيلونا إجزابير علامة خفت أمي أبيوت كاوشتي you will never be the same again تتردد إجزابير كترد أكا حيل إجزابير كلمات حلفيا إجزابير بخبر خوردي thank you Jesus receive the power of God 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 حوي yes إذا نقدر زياتن الصغاء أبزي حسب كايو كتشكوميها كتوتيها أوشتها إجزابير زقمته سماوي divine زغن نقدر كله سيطان حبيني حيل إجزابير متيو كبر إجزابير تقليتيو إيد إجزابير متيا سمايا ولا لغا خفتي كتسيخا لغا حديث زغن مقلاس إسكا تسيخا إكاترد إيد إجزابير ما كرابا قادور يالا بوشدي ريما ماما يسوس هاليلويا إكرامك يسوس إنك حافظ بلو thank you Jesus إجزابير لما أنت yes دج أن لك زبلا حيلو خمسة يبلو ودق بليتي بقاتل زب صابعك حيل المات حجب زروان زي go in the name of Jesus go إذن إجزابير باريء نجزابير لما خجل جري لما أنت كنا إجزابير أملاهي وقويتا ما صرتي باتس حيل المات بتاتن كمر إجزابير يقلد yes شلا باغادو ينا إجزابير نبرتي نا 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 إجزابير نبرتي in the name of Jesus in the name of Jesus get out of here go in the name of Jesus go in the name of Jesus go in the name of Jesus يبل كان حينا علمات إنه كابسوري النقل حول منفوس قديس بلاكا إن إجزابير تحيرك in the name of Jesus in the name تقليلو اتكحفا بلي اكزابير مساقا علي حكينا نأسنك تغعدسو هين اكزابير عمل قلتيا زمعت زياد اور راباقادو touch لك راباقادو ريمانا ماندوريا كدفوا just leave it listen يسوس قويتاي ملاق تروعك عمله اي حدقكني اي قدفكني اي تنتنكني receive the power of God in the name of Jesus 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 wow hallelujah እግዚአብሔር አብ ነገር ከገብሪ በህይወት ካዝኸውን ነገራት አለ ንስኻ ዘይስተውዓልካ መስተንክር ነገር እግዚአብሔር ከገብሪ ዘማዓልት ዚአግና እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሰማይ ካብ አርያም እግዚአብሔር ምላሽ ከዲ ኃይል ጸልማት ተበታተነ ንስኻና እግዚአብሔር ሰቢኻ አእምሮኻ ተቀደሰ አካልካ ተቀደሰ እዘነዳው ዚአተና ይተአምራት እዳው ተባይለን ክጽዋዕ receive the power of God in Jesus name hallelujah lift your hands
ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኸለይ ኣጆኽ እግዚአብሔር ምሳኽ ኸለይ ሃሌሉያ ጣውዒት ይብልዕ ለኽ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ኣይተፍርሕ ኣነ ኣምላኬ you can do more you can do less I love you ይብለክ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ I'm gonna do a great thing ሕጂ ድማ ይጅምር ኣሎ ነገራት ከ ኣብ ኢደይ ዘሎ touch ናይ እግዚአብሔር ፈውሲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ኸለይ Hallelujah. Wow. 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 Amen. Yes. Yes. There is a healing taking place. Yes. God is about to take you. This is to go do salat. እግዚአብሔር አምላክ አቋፊት you're gonna hug them, you're gonna love them. ከመጠን ትስብት ተሰማዓኪ pain እግዚአብሔር መጠቀምን አይ በረከት ገበኪ አምላክ ለማዓንት ፈውስ ሰሊዲ ሓው እግዚአብሔር አምላክ ነው ለትውሽጣው ዝኾነ ቁስል ፈውስዎ ሕድሳት መጽያ አለይ in Jesus name. Wow. Yes. 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 أجوخي أنا مساخلوخي أحد كني أيتنتنكني كم تسب زريكي كون زريكي خمت بسخت فرحي زلخي كون سيطان تسعيري حيل موت فريسي إيدك زابير أبلع لخلا حدش نقر كقبري أي حد كني أيتنتنكني touch Hallelujah. 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 لبخري وي እግዚአብሔር ጽማት ከሪ ወይ ካብት ጽት ዓስብን ላዕሊ እግዚአብሔር ከገብር መዲቦ አለይ አብዛ ምድር ዚኣ በረኸት ከገብረኪ ብተዘርግሐት ናይ እግዚአብሔር አምላክ ድምጺ ዝወጽት ኮኒኺ on the highways on the byways God is going to take you beyond the limitation. Receive the power of God. Touch your Lord. Touch your Lord. There is a healing. Also እግዚአብሔር Amen. Amen. እራው ከሐፋ ቢልኪ just lift your hands. Just lift. Lift. Now ፍጹም ነፃነት in the name of Jesus. ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ልዕሊኣ ዝመፀ ናይ ጸልማት ናይ ዲያብሎስ ሓሳብ ጸቕታት ኩሉ ሓው መንፈስ ቅዱስ ይብላዕ እየ ኢድ እግዚአብሔር ተሓየሎ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ she's going to find herself. She doesn't try to go to the left or to the right. እዝነትን እግዚአብሔር ግና ሃሌሉያ ኣብ ውሽጢኺ እግዚአብሔር ዝነትዕ ሓጎስ ኣሎ ሰላም ኣሎ ሰይጣን ደበላሾ እግዚአብሔር ይጸብቃሎ touch go go highly yebelka in Jesus name. Receive the power of God in the name of Jesus. Wow. Wow. تقبلي touch ريبا بابا بابا just ريبا إيد እግዚአብሔር ነው እንግዲህ ፈርሃን ኢድ እግዚአብሔር አብለ ለኸተኹን ሰማይ አብለ ለኸ ይከፈት ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚርኪ now every step ትኸድዮ መንገዲ እግዚአብሔር ክረዳእኪ እግዚአብሔር ክብሪ ና እግዚአብሔር ኃይሊ ና እግዚአብሔር መንፈስ in the name of Jesus. እግዚአብሔር ምሳኸለ እግዚአብሔር ይያው ጸዋዕኪ አምላክ ምላሽ ክበኪ
ዋው ታች እግዚአብሔር ኢድካምብረላ ገና ከብድስነታ ጀሚራ ንዓኻ ከተገልግልያ እግዚአብሔር አምላኽ ንኽብርኻ ደው ክትብልያ አንጻራ ዝለዓል ኃይል ጸልማት ኩሉ ኣብ ትሕቲ እግራ ክወድቕ እዩ ሰማይ ኣብ ልዕሊኣ ክኽፈት እዩ in Jesus name in Jesus name ኢየሱስ ጐይታ እዩ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ንዓኽ ዝተሓስበ ናይ ጸልማት ሓይሊ ከም ዘይብሉ ኣብ ትሕቲ እግሪ ክወድቕ እዩ ንስኸ ግና ይብለክሎ እግዚአብሔር ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተተኽለት ቆጽሊ ዝተተኽለት ወይኒ ክትኮን ኢኺ ንብዙሓት ድማ ጣዕሚ ኻባኺ ክወፅእ እዩ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ለዊጡ ወይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መድረክ ክኽልውጦ እዩ shifting time is going to be hallelujah yes yes እግዚአብሔር በክብር ኸውጻኪ በኃይል ኸውጻኪ እግዚአብሔር ኃያል ነገር በአኺ ክትሓላልፍ ይብለክሎ ክቡር ነገር ክኸውን in the name of Jesus أنا مساخلوخ establish now God establish it, that leadership establish it oh God yes نزت أوعيت إذا آمين يغقلي غقبري is go you're gonna stand at the gap بآخم هناك بزحات نام قويت أغمت يوم بآخم oh God I see the glory of God shining upon you touch أباخي 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 أبلع لغي زتقمتت أدقالي نوزحات برخت كتكون يخي اتتصمعك يخي بتصم كله تريخي اكزيامير يملك كله أي حقك كني أي تمتنك كني إيدي أبلع لغلي زتعنقك فتعنقي زتسعك غتسي إيدي أبلع لغلي السماء أبلع لغي لا باقادو ريالا باقادو ريما ماماندو ريالا باقاندو ريما ماماندو ريالا باقاندو ريما ناماندو ريالا باقاندو أتسعي أتسعي ሰብ ዘይረአዩ ነገር ኣብልዕ ለኽለይ ዘጨንቐክ ናይ ጸልማት ሓይሊ ኩሉ ተንከባለለ እግዚአብሔር በተኖ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ይብልዓዮ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተሓይሎ ኢየሱስ ጐይታ እዩ in the name of Jesus in the name of ንዓመታት ደድዕረኽ ዝመፀ ዛዕጎል ጠንቋላይ ኣስማተኛ ኣብ ልዕልኻ ሓይሊ የብሎን ኢድ እግዚአብሔር ብሓይሊ ክትመፅያ ክብሪ እግዚአብሔር ክግለጽ እዩ receive the power of God in Jesus name in the name of Jesus wow yes እግዚአብሔር ምሳኻለይ yes ሓደ ሰብ እግዚአብሔር አድልዎ in the times when the walls of Jerusalem was fallen ሓደ ሰብ እግዚአብሔር አድልዎ እግዚአብሔር ድማ ለማ አንተ ከተሳክ ዝወደቀ ከተተሰ እግዚአብሔር እኖ ዝሞተ ከተተሰ زيلنا مهلا كتمت نا እግዚአብሔር ኢድ አብለለኻ ና እግዚአብሔር ክብር አብለለኻ you are going to go ካፕትን ስኻት ተሐስወና አለ ክብር እግዚአብሔር አብለለኻ ግለጪ receive the power of God in the name of Jesus in Jesus name in Jesus name ና እግዚአብሔር ኢድ ና እግዚአብሔር ኃይል ና እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር on this time ነዚ ጊዜ እግዚአብሔር ጸውዕ ክለይ ኢዶ አምቢራ አለይ አይገድፈክን እግዚአብሔር በክብርህ ግለጽ touch in Jesus name wow 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 እግዚአብሔር ምሳኸለይ ገና ብዙሓት በረኸት ክትኮን ይኺ እግዚአብሔር አምላኽ ይብለክለይ ኣብዛ ቤት እዚኣውን ንብዙሕ ረብሓን በረኸትን ክትኮን ይኺ ንየማን ንጸጋማ ይትበሊ أنا نأخذ دالخو نجارات عليه. You are not gonna knock anybody's door, but it will knock your door. The blessing, the commanded blessing, is coming. Hallelujah. تتعزز بركات عليه. تتمتع نجارات عليه. إذا نداو زيادة ناي بركات أداو خناين. إيد إخزابير كلمخي. إخزابير أملاك حلفي. إخزابير نتسلمات كفن حي. كبر إخزابير كقلتي. يسوع ويتاي. Touch your Lord. Wow. إذا مدرزيا، እግዚአብሔር ያምጽኪ
أبزا مدر زيادة من تايلسي أبتا مدر تقمت أمنتك أدلي حجقنا هاللويا እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገራት አለይ እግዚአብሔር አምላክ ዝገብሮ ነገራት አለይ yes ከተገልግልዮ ክዝምርሉ yes بكل شنخ بنابرا قطعمك بمنفس قطعمك بخبر እግዚአብሔር ክትወጽኺ ኢድ እግዚአብሔር ከቅል መተዓልፍያ receive the anointing hallelujah touch him lord touch him lord yes are you saying yes God if you can use me I'm ready ውሽጥ ካዘለው ነገር ዘይነጥዐ ዘይተገልጸ ነገር ክግለጽ ሕጂ ድማ ባሪያ ይብለካሎ ጸዋዕኩኻ ቀደስኩኻ ኣብ ቅድመይ ጠጠው ክትብል ኢኻ ክብረይ ድማ ክትገልጽ ኢኻ ከተዘንቱ ኢኻ ጸላኢ ዘበላሾ ሕጂ ግና ይብለካሎ ሃሌሉያ ክጽብቕ እዩ ነገራትካ ሓድሽ ክኸውን እዩ ሰይጣን ዘበላሾ ናው ሃሌሉያ አጆኻ እግዚአብሔር ምሳኻ አለይ ጸላኢ ተሳዒሪ ሓይሊ ሞት ፈሪሲ ኢዳ አምላኽ ኣብለለኻ ኣላ ዘነዳው ዚኣተ ናይ ተኣምራት ክዳው ክኾነ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይመስገነካ ኣለኹ አምላኸይ ተመስገን ክብርን ሽምካ ይሁን አጆኽ እግዚአብሔር ምሳኻ አለይ አይትፍርሒ سقمت غنعي الرعاي غلوطي أنا مسافر له yes 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 Yes, within you there is a river that's going to flood. Can Africa no እግዚአብሔር ቀበኦ ለማንቲ የማነይትን ጸጋሜትን ኢድካ ዘይፈልጦ ነገር ክትዛረብ ኢኻ እግዚአብሔር ለማንቲ ሕድሳት ገበረልካ እቲ ዝተጻብኣካ ናይ ጸልማት ሓይሊ ኣብ ልዕልኻ ዝተመዘን ዝተኣዘዘን ለማንቲ ግና እግዚአብሔር ይብለካሎ ኣብ ልዕልዩ ኸይደየ ድሕር ደጊም ኣብ ልዕልኻ ሓይሊ የብሉ ጸላኢ ተሳዒር እዩ ሰይጣን ተሳዒር እዩ بحاو منفس قدس لما انتي እግዚአብሔር ኩላዓካይ حدش ነገር ይኸውን ኣሎ ሰማይ ብለለኻ ከፈቲ in Jesus name hallelujah thank you Jesus wow you are a vital person into this ministry እግዚአብሔር ክትቀመልኪ ብዙሓት ሓቃፊት ከገብረኪ ሓብሓቢት ከገብረኪ እግዚአብሔር አምላክ ነው even እግዚአብሔር he's going to speak to you to where to go to what to whom እግዚአብሔር አምላክ መንገድ ተጠብቀይ ዘማዓልት ዚ አድማኒ because of the task the anointing will follow ጸጋ ካብዛልኪ ኃይል ክበኪ እግዚአብሔር ከቅድሚ ዓልፊ receive it in the name of Jesus amen wow wow ዓብ ነገር የዝሪ ዘለኹ ክቡር ነገር የዝሪ ዘለኹ እግዚአብሔር ክገብረይ እግዚአብሔር ይብለክለይ ሰይጣን ሐሲቡ ነይሩ መዲቡ ነይሩ ኣነ ግና ይብለክሎ ስጉም ተቃኒ ኣብዚ ዘእተኹ ኣነ ኣብዚ ቀመጥኩ ኣነ ሕጂ ድማኒ ንስኺ በኣእምሮኽ ዘይተሓስብዮ ወይ beyond your imagination ብህይወትክ ክገብር yes ዘርእኽ ነዛ ምድሪ እዚኣ ክወርስዋ ኢኑ ሓይሊ ጸልማት ተበታተኒ yes ጓለ ይብለክሎ ክትወፂኢኺ ክትወርሲ ኢኺ yes ጸላኢ ተሳዒሪ ሓይሊ ሞት ፈሪሲ ኢየሱስ ጎይታ እዩ touch yes 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 ተባረክ in the name of Jesus نمسح الله hallelujah amen God would have me to say the struggle is over
Shall I go to the left or to the right? It's over. አቤት እግዚአብሔር ክትጸንዕኻ ሐሳብ እግዚአብሔር ክትፈጽምኻ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብልላህ አምጥ Father, baptize him with fire. Baptize him with the Holy Ghost. እግዚአብሔር አምላክ አቅጣጫ ለውጥ አቤት እግዚአብሔር ይተኸል ንዓኻ ፍሉይ አቕሓ ይኹን እቲ ሰይጣን ዝመደቦ ሓይል ከም ዘይብሉ ይውደቕ ንኽብርኻ ደው ይበል እታ መዓልቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝመደምካያ ሕጂ እያ እግዚአብሔር ኣይሓድገካኒ ንሳቶም በር ንስኻ ናብኣቶም ኣይትኸይድን ኢኻ እሳቶም ግና ክመፅኦም ናይ ህይወትካ ለውጢ ሪኦም ኣብ ልዕልኻ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ሪኦም ብዙሓት ግና ክስዕብ እዮም እፀዋዓካ ኣምላኽ እሞን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ Hallelujah. I see a hunger. Abaha zriyo zallahu hunger. You don't know what to do. ግን እግዚአብሔር ክመርሓካይ ንብዙሓት በረኸት ገብረካይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ እነሆ ጽኑዕ ዕርድኽ ትከውን ኢኻ እግዚአብሔር አምላኽ ሓላዊ ቤቱ ክገብረካይ እግዚአብሔር ብኽብሪ ክገልጸካይ Don't go to the left to the right and no meditate the word of God day and night. አጋንንት ኃይል ከም ዘይብሎም ክወድቅዮም ሕሙማት ክፍወስዮም ኃይል ጸልማት ክበታተን ኣብ ቤተይ እግዚአብሔር ይብለካሎ ክትጸንዕ ኢኻ ንዓኻ ዝተመደበ ኃይል ጸልማት ኃይል ከም ዘይብሉ ክወድቕ እዩ You've been trying this way, that way. You've been thinking this and that. حجنا እግዚአብሔር ይብለካ አለይ حجنا ወደ ይብለካ አለይ I've determined you. I've anointed you. I've sanctified you. I've called you. You're going to do the works of God. Receive the power of God. In Jesus' name. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን ታኪ ኢየሱስ Wow. Receive the anointing. ካብ ትኽብር ዝተላዕለ ኃይል ጸልማት ትበታተነ Because of the anointing the yoke is broken. ዝኽልክለካ ኣይክህልውኒ እግዚአብሔር ቅድሚት ክሓልፍ እዩ ነቲ ዘጨንቐካ እግዚአብሔር ከጨንቆ እዩ ነዚ ጭሳኣካ እግዚአብሔር ክትሰዮ እዩ ሕጂ ግና ዕዮ እግዚአብሔር ክትዓይ ኢኻ ከልካላይ ዘበለ ቀጽሪ ሁሉ ፈሪሲ እዩ ሕጂ ግና እግዚአብሔር ስራሕ ሰሪሕ ኢኻ እፀዋዓካ እሙን እዩ ጻድቕ እዩ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕልኻ ትሕይል እያ Receive the power of God in Jesus' mighty name. Touch. እግዚአብሔር ባርኮ ኢድ ካምብረሉ ጥበብን ምስተዓለም ለአዩ እግዚአብሔር መገዱን አካይዱን ንስኻ ስጉምቱን አቕንዕ ንሱ ዘይሓስባ ብዙሕ ቦታ ክኸይድ እዩ ምስተዓል ክትመልኦ ኢኻ ንብዙሓት ድማ ፈውሲ ክኸውን እዩ ተኣምራት ብኢዱ ክግለጽ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ድንገት እግዚአብሔር አምላክ he will birth something እግዚአብሔር አምላክ you have received my Bethel experience ሕጅግና ናይ Peniel experience አለማምዶ አምላክ let him walk in the revelation in the power of God in the Holy Ghost yes la credededededede የሰደ በረባጋንዶ የስክብረ እግዚአብሔር አብለለኻ ገለጽ ሰማይ አብለለኻ ከፈተ ያክራባጋዶ ያባ ሐዲስ ልምምድ እግዚአብሔር ከውጻካይ ንስኻ ዘይትፈልጦ ነገር ንብዙሓት ምድሓን ክትከውን ኢኻ ናይ ተኣምራት ሰብ ክገብረካይ ኢድ እግዚአብሔር አብለለኻ ተዓያ Yes. Touch him, Lord. ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ሰብዓ ስጋ ዝገረሙ ንህይወትካ ክልውጡ ጸጋመይትን የማነይትን ኢልካ ዘይፈልጦ እነሆ ከናፍርካ ክዛረብ ብዒንትኻ ክትሪኦ ኢኻ ጸልማት ኣብ ቅድሚኻ ክበታተን ክብሪ እግዚአብሔር ክግለጽ እዩ Touch. እግዚአብሔር ጸጋኻ ዝሓላ ኢድካም ብረላ in Jesus name አጀኹ እግዚአብሔር ምሳኽልህ ጸማእክ የብዒንት ክትሪኦ ኢኺ ሰይጣን ደበላሽዎ እግዚአብሔር ከጸብቆ ጎቦታት ተሳጊሩ ክመጽእ እዩ ተስፋ እግዚአብሔር ክፍጸም እዩ ኣብ ውሻጠ ዝነበዓክ ንብዓት ፈውስ ኮይነን ክምለሳ እየን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብዚ መዓልቲ ሰሓቕ ይኹነልኪ ሓጎስ ይኹነልኪ ሰላም ይኹነልኪ in the name of Jesus. Hallelujah. Come on ጎይታ ክብረሃ ቦይኹም ኢየሱስ ጎይታይ ተባረኺ እግዚአብሔር በጸጋ ደው ከብለኪ በኃይል ደው ከብለኪ ክብረ እግዚአብሔር ክግለጽ ንባዕክ ንባዓት አለይ ሕጂ ትርኢ የለኺ ገና ድማ ክቕጽል ገና ድማ ክትሪኢኺ
عبز بوتازي بخبري حيل إجزابير كقلت كله كريخي أتيز تمنخيان صلخيان أنا خقبري يبلك كله حوي 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 يس يس لك رباغاندو ريالا بشاندي لمانا ماندو ريالا بغاندو ريبرا بغاندو ريالا بغاندو شمرا ماندو ريالا بربغاندو touch your Lord تباركي أي تفرحي ጸጋ እግዚአብሔር ቀቅድም ይሐልፍ እግዚአብሔር መሳخلي እንታይሎ ሙሴሲ God we don't need the promise we don't need ማዓርም ጸባ እንድፈሳ ዘሎ ምድር ዘይኮነሲ ንዓኻ ኢና እንደሊ God I want you لما أنت you are going to possess the Spirit of God baptize her with the fire of God in the name of Jesus hallelujah እስን እግዚአብሔር ክብረና ሀቦይና ክንደይኹም ሕጉሳት I see an extension. Come on, lift your hands. They're going to be Joshua and Caleb. Now it's time for you to get into, hook into Alexabier, it has been prepared. God is going to take you way beyond. Captain God, I thank you. እግዚአብሔር ባርኮ ጸጋኻ ብዝሐሉ ኢድካም ብረሉ አምላኸይ ከም ጀነራል ክወፂ እግዚአብሔር አምላኸይ ወጎይታ እነሆ ሸደን አንበሳ ዕንቅርቢን ተመንን ክረግጽ እዩ every demonic force every satanic force in the spiritual realm hallelujah he's going to tear and slay in Jesus name touch wow Father in the name of Jesus نبزح بركات كتكونها he's gonna gear እግዚአብሔር ጽቦ ነገር አለው yes my God yes you are going to contain a dynamite አብዛአተኻ የቦታ ገዛ the dynamite in the spirit explode ገብርኤል አጋንንት ኃይል ዘይብሎም ራዕራዕ ኢሎም ክወጽዩ እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገራት አለ There is a hidden treasure within the inside of you. And in the fullness of time, they are going to shine. Be blessed. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Thank you for this day. Thank you. God bless you. Hallelujah. كبرنا أملاك يكون. እግዚአብሔር ሰናይ በዘን መዓልታት ድማ ሰናይ ነገር ገይሩ ክብርና አምላኽ ይኹን ብጸሎት ወዲና ቅድሚ ምውዳእና ነዞም ናይ አምላኽ ሰባት በዚ መዓልታት ስለ ዘገልግሉና ካብ ቤት አምላኽ ክንባርኾም ኢና ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ሐሳብ ንባርኮም ንቤቶም ንህይወቶም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካፍቲ ዘገልግሉሉ ኃይሊ ካፍቲ ዘገልግሉሉ አቅሚ ንላዕሊ ሃሌሉያ ኃይል ክውስኾም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቤቶም በረከት ክውስኽ አብ ህይወቶም በረከት ክውስኽ ሃሌሉያ ናይ ጸላእቶም በጌታ ድማ ክወርሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልየለና እግዚአብሔር በዘገልገሉ ኃይል በዘኸዱ ኃይል እግዚአብሔር አቦ ኃይል ክውስኽ ብሽሜስ ጸላእ እንጽልለና በረከት አቤቶም ክውስኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለና ጎይታ ሆም ስለትገብር ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ዕርፍት ስለትገብረሎም ተመስገን ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ሕጂ ድማ መሊስና ነዘን መዓልታት እዛ እግዚአብሔር ዝረዳእና መሊስና ክንባርኾ ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ ህይወትና ሐድሽ ነገር ስለዝገበረ መሐዳስ ስለዝገበረ መቀጻል ስለዝገበረ በዘን መዓልታት እግዚአብሔር በረከቱ ኃይሉ ስለዝለቀቀ ሃሌሉያ ተመስገን ጎይታ ንበሎ እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ከምዚ ማዕደዝ ዘታልኻ ንስኻ ኢኻ ተባረክ አብ ህይወትና ዝገበርካ ነገር ሰናይ ስለዘሎ ተመስገን ባረክ ወሕዋተይ ሃሌሉያ በዚ መዓልት እዚ ኻባኻ ተቀቢልና ኢና ጎይታ ببارودك حدش نجار كويننا هاللويا قالك تقبلنا حيل تقبلنا فوز تقبلنا ينامو قويتا نبارخا كالنا جابير أبو بقيتا بيسوس كرسوس سم نبارخا كالنا نزمت جزي زغون حيل نزمت زغون قال سلزهاب كنا قويتا نمسكنا كالنا جابير بنجار كله نبارخا كالنا كله خبرين عخا يغون بشم يسوس آمين قويتا يباركم بسلام